Asanto kotoko. Se enombobo. Abom ena maame payi maame sata meta wachi aya koboni dua Ukunu maame mikunu maame mpachan no se koboni dua enti na ne baba ma panyin so frida ma pie ena o se ma asol panyin nyesa onkoboni dua sesan ena eye kasakasa be ma ne maame asori panyin mpachan wa say asori panyin o ya asori panyin ena o se kobo kura dua enti yak wa kana ba ni freedom no se dia na asori panyin photo bible atwedi o no free edem ba no se ma asori panyin nyesa onkoboni dua sesa asam e ba ye solve adenti no onkoboni dua ena enti awa ni nua ne dane nani a ewra wanya ho ade enti so o twempena na hawa sesa woni ema be ma ni nua panyini be ma no ba be ma no wono wakọ ha danya ne tama so ye wanya skantia no abetro ma me fie mama enti anya me so me da ma nia na me se bre na me bu pa me mu biem anye eye ntokwa ma o kan bi kire me no me so me kan bi kire no ka chem se me pa wale me nyo ba ye wale me ena ankrofo patapata ya na ekofi nti ekofi no se mama obia na me nkasa me sole a na makoma me ho anwumire na mabeda sa ti e wo na me kunu no wan kra me mpo so okọ mfanti akoye adwuma mama okọ e wa oma onfle me nti won fle me so me sole a me didi ma me ho wia na makoda na matupunu na makoda sa omutimi ka se omo boy ne ba won ko pedan mame omu hia me fie ho enti ne stepfather na enya yi ne stepfather nya yi no na o se mas se ata ne mikunu maame ewu nti ahoho oba enti fakin ni maame ne koda o maame ho nom na ahoho ne medada mo no omkwa na wabeda nti maame ne kan mama man kasa na me wura de na mtupunu ti ade che na mfre mikunu se blaya wo no ama we nyina aba na maame se eje Peter nkrofo oba nti no me fakin ne ma no na wo koda hene se me maame aha dan e wo ho me koda maame ho sa dan no ema ahoho nem eye wa ase mpacha enti manka enti me kan na mse blaya wonu ama we nyina ba ne yese osono tofoma aboa bia bonu bi sanya wa enka o ma me nka nkire me se me mfasafo amma no ma ahoho emeda den enya me kan ya nu minima asama ono ma me kan ya ena mama me dem tete hwa o frem hello nkra no ho ye no akate no me so me mfre no ti o sabe no okwan wo konfante okoye adwuma ya na adwuma ne ta de ne tutu kwan sa mama una me bisa una ne tie na mbisa nso se me no on tu kwan ba mfante ho na okoye ndie on oka chiro obi so okoye adwuma wan klame ade na montokwa ese montam se okofa ampra na amkoka aye ni nti wan klame na okoye me okon mi hu no na mbusa me ya na msebla okoye wose mi tu kwan na msi you no okoye me ho na ofre se minya bibia ma nka ni enhwe nkwala no enya mama oba na oto
touch phone. Yeah. And what the bed dame. Or the other. Or the bed dame. I don't know touch phone. Debbie. Oh. No, could be not check. So we have. To the bed dame, no Niger. Or Saka say Yentina. And yes, I want Fante. O could Brober Bosumi. No, send this command crano. No, send this car. And then no, send this car. Okay. Into other car. Wakwaye meme yale en ho ade no edana na meme bubugu ho nti yale ye me no on na de maame na mi kunu ni ho wakuma na bia na mama nijidi na wuti abusuafie ho no so na wo ye one masai mama wadua ne no bi ko wadua ne kura hwa mokra no ahwa de abusuafie a ye beka so wudi e besiko mama be man ma miska na me no a aduane a mitwa bi mama ase Master Bema, almost their father, Chubby man. Okay. And to be there now, I watch them no room, and I'm catching me could say. I was a chat papano, and then the year dear, a boom, and my home, and a could say, Yanisan, and say, Pachano me, infant Jesus, said you may address it. And yes, I would see Fiona Bema, quiet you man, Mama, may not quite afford that. I promise you'll be enemy, near Bodra. Me chinchenam ena me ton kenke da me minya 8 months kwa me ko ton kenke ba ansana ye koye me operation mame ade na oni me fa wo bay nsema wo kai ni woni be ma no agema na setena ho yo medasi mame yanko me pa cha kakra me nim fa ho ne se sade wodi nka akire mu se be ma ne hunu wo adwaase ena wode ne ba fi ende waka but problems no wo di ewo mu ne se me pa cha me de kakra ewo mu ne se me de be ma no wone me ba yi wo me enu ne dika no yare enum stroke num nyina ombe fa me ntini nyina besi manim wa promase okay enso be ma na mfa ntomanim se bia oba no wayare maboka ntimi nwale ne biom nti wokofa mpana no first wine no a wone no ensensem abibebe mu nyina me ya na me dwodwom be yakoma ena be ma di konfante koye adwuma no okoye adwuma no ba ya na bebe ka chem se boy na frɛ ne se boni bia wa ye wo munya na onya nche no mo nhwe wo mo ntena se nhwe wo ena mse se won na se oka se de wo se me ntena se ame de mini hu asem bia ena eja wo mo de se to mbe sori ana okoda ya de ne ba sa ne nti no kwase me ma wonu ni nti na ba promase wo me mi frɛ dwaase ti me ba dwaase ho no na che se me ntimi ne mase no ne maame no mo ntena fiisa na me baba akon ba no wo abuhye be han da ma me se me ntenam na me hwe ne nua ba no kopem se ne ho be ba no enti ba sa no otu betena me nchen okay ena o ya anwumre na kyese wa beda be ma no ho afei nyinsan ya aba ye mama kwa basron kokora akwan so de ba akoma 87.9 FM ye de nyame asempempen so a wodi yen abedru ene ye May anakotoni ma bosome ne de toso aduasa 30th May nyame eyadom a ochena ene twato de twato kra bena de twato wo May bosome no emonti se nyame adom na ye nyina ye da so ete enkwamu a na ye de aseda ma de obosro ene asase no ankasa esanse enye ya ho fe enye nyansa enye animodie enye degree bi nye masters bi enye abodin bi nye title bi ekura wo bi nti na woda so etenkwamo nemum no eye adom arakwa nyame ensha obibia ha eye Akoma 87.9 FM jumedie no eye Akoma mu ensam midin ede Maa Akos awiei mabedwafo nyina giadwa wamaya krado enu nti baabi a wo bia tokro mantwantwo no mpitiripiri mpatrapa minim se onso wa ye ready ede amaye nyame ensha papa yenyanum wo Facebook Akoma 87.9 FM Facebook ya Akoma 87.9 FM like ye page no bomodi na like page na maye wo comment na afen so wa share ede amaye enaye ene eye da fofra nyame asan ayo na ye ba YouTube nso a eye Akoma 879 FM Akoma 879 FM eno eye yen YouTube page no na chese ho so
to me a share link no e wo ho e de amaye mo amu YouTube no adaroma mon share mon subscribe na mumia bell ne so enu nti ebreso a you get notified na just so what to me a share program no e de amaye na bibia aye kama yen hwe yenua no mo awia wo mo e wo Facebook aduana babrantie e de ato fans of Akoma nsam was say time maso Maa Akos great families time maso fans of Mama Akos day time aso sanso and a charity foundation time aso happy home time aso Nikki Pizak fan club and also edaso yes a time aso and unti bomodia na ekoso ehye efamaye Margaret Amponsa ejina so or say Maa Akos and Akoma crew we are in another week we give our God all the glory. How is little Kweku? Good day. Little Kweku is recovering. Ebre semono na ya chippy in with updates. No, Nana Henry Ochre Alezo. Wejina so Dokas Odum ejina so sa pepe na ajua money one. Wano so ejina so adum adepa abiminia babena jane. Wejina so Esther Echampon or wahine. Wano so ejina so neria Victoria Amwatsema. Solomon Kwabena Efa Grace Buahema Presla Efree Melody Salma Onoso Ejinaso Grace Buahema Ejinaso Kofi Ajeman Black Man Ojinaso Paulina Otin Kojo Eji Onoso Jinaso Ewomu Ewo so doso na fe ye wi ebehwe womu ejinaso ewo yen YouTube page no bomodia na ehye Adepa Information Center womu okotwa fatia sanso na Big Love Radio womu abiem OPD Radio GH wo UK wo abiem na Otaibo Radio Modern Ghana and so ewo USA area womu abiem yanko na yene meraba eni enkomo Mami, Udi? Bacha Mary Aman. Mary Aman. Okay, Mary free in a buy. Bacha me fia crying a buy. Who free can a buy? Okay, me patch Munyan and Mike no ye and for mammy and quote for her Nenimu Kakra. One trim, okay. Na Emra from Kakra. Na Yenton and Cat a ye. Good. Mary, yes, mammy, name. Every Mampa chawie de anya boko mom de. Yankwe, de anya boko na yepesi ehunu. Pacho aye September se October ni mu. Na Akoma efe. Chawie me ne nkola ni na ntumi ko ja o mo kwa mom ko school. Na me so me family na me kun so se o ko na me si wende. Okra me na ko na me so me family kwan. Nti me fo car e wo school a. Station na de ma me de me tire ma na me be si. Kamara station. Me be see one. Enti me see one na apena me come anim tina me hu bribe me nim no. Because of me kuntina me nim papa no. Na me see over fight say na see we you. Na say moti enfa. Na me see o me tie bia et na. O say woni me nua be ma na me see Akoma efe. O say wo gidi say moda so tie ampa na me see o yete. Ampa na me see o yete. Enti me de ono obi sam sant na yam te se bia jama me posa na me din se bia me kuna akwaware ana se ono oba bi hyeche suma na se bibi sant ono ka se ampa no sa na me madwen ye no na me ofan komo bi wo ho no ma na o se en komo wo ho na mba ya ba no se bia obi di ye ebo nkomo a ye ko ana ya ka ekire de ye de akire ye kunu ama nipa na tun de adede na me se wo family de entesa fi say wonim dada wonim say wonia ba me ntisa wo de ka kire me me hwe na sane ati bia me me ano asia no me yes papa ne peso be ka asem na kire me nti be like ne ko be wule bi e wo me side na me ma o jire mu na me so fa me srew papa we me say me kuna afum no se bibi o se asem be yon peso be de obe ka kire me nti me srew wala me bunko to dwe pa o choma on ka kire me ena papa ne be yi ano say ma ho na asem ne wono e ho na asem ne wono ena papa ne be ka kire me say na papa no woni din e pa cho nyame anim de on de minim ni din but me anim an say bia o ye security way but me an kasa particular de minim ni din security watchman na say security say police ya na me won say watchman na say bia land guard na say
when patrende minim wase yankwe ena ma papa be ka kira me say eye me kunu ya kwache e di ni girlfriend e chi na me enti wona papa me buebue so be ka kira me say wayɛ saa me kunu yɛ den ɛntwe ne ho figure no me kunu akɔ adwuma mu akuna akɔ man warning so me kunu yɛ den ɛnte ne fo no no kuro ni me sɛ me da so ne no wɔ no nti ko mama yɛ den me hu akiri kura dada na ndi maako papa ekeka kan sema papa ne se wuku na abaje ne ge me pato ani wuku ukuru ye friends me pato ya kwache ukuru ya kwache abaje wono ne ge me pato ani ema papa na ama me ge na nkasa ge na me kuni ndeti ne na ama papa na so ma me ne na ama e kyerɛ me fia ge ni wo mu ema me kɔ hɔ no mu enti me kɔ hɔ no mu no san very like na ge ne kura wo ma because of me nim say yo no nti no me nim say ge ri kura na waka guys na me ni omokasa na ndi me dia metina won ma me hwa gari mbada na me fa kwan me kɔ me kumu adwuma mu enti me kɔ ne na me bua fo pa me kɔ du won mo na me ni me kumu press na ne wo fa ba ko bi mba che frɛ no kwasi pare ofa kwasi pare se be cha fa me fale no okay na me ku na kasa so ne bra pani ono so adwuma mo so frɛ ne kebi ono so me fale no but that very day no kwasi opale no ena otwim be gina nchen se mi cha nya me ya na me den mi nko fie ena ma me de mi twa so nti mi ko fie no na kwa se bra no frɛ me nkomo bi wo na oni mi di a na girl no me san frɛ ni nya we ya mi kunu ko adwuma mu a oba no odi complain na me ni girl na deny den e di abana me se no se wo ni girl wo ni girl na nkomo me ni girl ni di na ye de na wo te ye so obi a wonim ne dia wo hu se bia me ni obi a den e di nkomo ana se bi se nti me that day na me bra na kyerɛ me fie na me kɔɛ no me pa efie no ɔmo mo fie no mu na me asɛm no to ɔmo ni sɛ na bra ne ka no me kunu yɛ list mistake obekunu obedi na awu nti adan idea asɛm no ka kyerɛ wo a ma hu no sɛ wukunu wukunu yɛ list mistake obetimi adi na awu man pa cho sɛ me nya bra ne contact no na akɔɛ sɛ me kunu ne ɔgɛ ne da so hyehyɛ nti na gɛ ne bɛyɛ bia bra ne mam yɛ de o mami information no okay o catch me say brand catch me say mi ku ne yie no wo ne ndanfo anim say sika na ekasa sika na ekasa ukotokuom na ye den e kyele aye say wa jan wo ne ndanfo anim ne ade ntino se na akwa mi hu say mi ku ne ye den okotu fa se na brand ni mi di nkomo no mi hu say mi ku na ye den akotu fa so ba na mi say no brand na wo ye ne san ye den hwe hu ye because obi wo no mo ye den on pesa and then the mama and then the kanya enti ukuru sika na kasa mamba twa money talk mamba twa enti didi bottom na misumi ni di wa ya ase mamba twa zana na ukuru ni ye wo didi ni bottom a no no so didi wa ya ase yankwa enti no me fa say no ye de adwuma mpa twa me kuno ye weda e wa boso kan enti ma me de me fa say one de atwam enti no bra na kwa say ma block ne contact no girl ni so ma block because me pese me sorry me come adwuma na me fa ma asem ye den and for from until that was 1st November no I say na ya Monday but ne Sunday no me koye market until me buy fie na me kuna din kan den aba na nkwala ne po omo ye omo mo phone so until ma why ya yam kola na ye omo mo ke bi de adam ade ache mba penifo na dwawe me so me dwawe nkoto ne so dwawe ma afidi ya so ya be kwa na penin ko frɛ ne papa sɛ da ma miska na papa su Mary be ya yi no wo epon ni mu na me sorry ma den me de bema na ma me de me yi ma enkola na omokoi na me so fa ende ma wi o yan na ye nkwa maako me kunu sole fie eye bedroom wo mo efa hall wo ko kitchen wo ko do so wie na obetina hall wo na maako me kunu ni nkola yi din komo se be chafre de ni se be si obi ani na me kunu ko share bedroom wo no na o yi ni ka o ye so she o si mele miti mele ade na so mi asu ma kwa no ano no ni pamre de do hospital yes so poison dan so poison slow poison ma kompatane wo se sabre no de na wo kan ye no se wo kunu ne ye de wo kɔ hye hin na no wo teatia mu fra no wo ye de an no wo bedroom one mu enti yaso ye wo hall one so no ni yi ni ka hye o se mele miti mele ade na so mi ya na me si ndo ka ye de an so se na ni ti pai no nim se ne ya ne kura no se sa de me yi ye ka ni sen
Dividend sa dividend enya de enfa man ha dividend yeah na me ji me de man no enti me for me phone so na me ni credit na me yes me kwa abonti aye de akota credit na my de my friend bra me friend bra na ne bra no so de ni line no ato alopre no enti which means o friend den enko me friend san ko na me friend bra ba ko e wo kaswa e chi na me na sada apia bra ya si o si ni tipa ontumi o ti me se me fa ne ko hospital se ne be ya mu na me ba on ni ahwe bibia ma ko media me ba ne pa ko ma ya de me kundu ma ko ye do ni ese mudim kunu dru kunu ya kwache aba share edru hospital no yes we free share Akoma 87.9 FM Bema no wanyare aba share abi bibia ya no woni ne na da empa ba akoso sore ye aba share wan complain say ne tie ne ya aba share abi ne yafru nya ne ya aba share abi wukunu oni yare bia pressure yade bia ni ne ho a wono no mahunro mako ono die ebia me na me say me na ebia na me wo program wo me anu mu say na na oprema ono minim po say ebia na obeye adwuma obeke say ja na achi na nipa obenu meduro bi minim yare bia e won no ko who credit fie say me ba cho onya ni age ndem ye 38 onya 38 ansa wowo enti che ya imudru hospital ho no a omo yihwan no mo se wafiri mu ade ebiem no mo kan yento aso mfiri ho adefo oba wonne na yire ni kunu ada sori anopa na bob anopa be san Akoma FM ye do hospital na amo say me fan say na 9:30 o say okay na ye si wa ye off 9 mu ho dabi ade ne starting be ye 8 ni mu because be 7:30 ade ba 8 ni mu na ade ne happy enti me pen kofo na mo bua na ye de ne kono ye do kura na ye si o okodada mudi no dru no wawu pachane mudi wukunu frifi ade ba bia mote no hospital be na mo de ne koye mamba cho ye sukula hospital ye ko ye di wo kura ye si okodada mudi ndo ye so okosan wo kohe ye si wo dada nurse ni ne check in ni moja ni ade na so e slow poison nti omo ye Akoma FM no mo de ne ko enti ka mo de ne free be ma no wo so na no oda like bia woda no odu nti ato so ana se na no oda ade na no wo ye wo ka nim kopim se mudru hospital so wo ma compact sorry ma be wo ye fie wono mo enti na me kunu tin say ana ono so tin say na me so tin say enti ma me no amma me kunu abam no say na ko du hospital wono ha enti e ka nim no na like ebia ne ho twetwe no wo su wo pre wo ye bibi ana no woda hodin kopim se mudi ne dru hospital mana ohume enkaka Akoma FM nurses phone omu yan bibi say omu mia na ya say bibi say na omu check antu impo de na omu besa omu ka cha mto omu fam ko share dan bi na omu bisa mi say ne mba ya sen na ote he na mi finti no ma I want no still I want no still na me unti na me buy me bobla dem won na me se me kunta kondwane mu na me ka cha ne se ma me nurse me pa cho be ya hwe no ntam na oye den ne ho to no afi oda kondwane me check me di me sa so ne ko ade okay ba ma Akoma FM na me hwa me person nurse phone po ya de o mo ka bibi mpo nkyere enti tama mo ko no na wunya abusuafo ni bi ka ho ko hospital ho okay enti omo hwe ni wie ye no abusuafo ba hospital ho omo na bebo ama mo di emu no hwe fridge enti no omo ma na mo di emu no ko hwe fridge mo okay enti no omo se die na ku be ma no ukunu me pa ya kwache enok me fa ne say yes Sunday no akwa aboso kan no no mo kire say baby a obi eye party o se bibi wo ho no mo no omo ji omo ani e wo ho no mo no e ho no na me kunu ko e nti me kunu ne bra na nkasa e na driver ko bi ya aboso kan adwuma mu no mo bi gaba ko bi wo adwuma mu no mo ba fe no we did ya kwache poison baby andra o ye den okoye no bra no kra ye friend budu on dem tifi na no so because man tie fi na no de na nde beboa o se ya kwache baby andra okoye no ya ye den ya poison no hello oh Debbie wo to aso kasa wona me tie wo enti was na wo kunu no ade bechi ama na wo no
ehin fa no ko he me pa cho ba bo so ka adwumam no ko he wankwa yi wankwa party woni ne nan fofo ampie adwumam no ko he na me so ko ya me market enti ade chi no obae obewi no mo say slow poison enti why na a poison wukuno ma me pa cho me no me hwe ma me hu ni say bra na o ka che me say me kundi na chi ni girlfriend na chi no ye list mistake a obe poison no ana obe di ni dem next time or so na so hwe mark no kro be hu say ni pe bi say na ade e di ni say ewu no and because of that belly dem ma ko be wura na ye den e jire mu pane cho nti wo ma ne be ye 2 weeks and a brand baby be a meton ade no e wo connection no na me pa nkofo cho Samaria me pa mo cho bra we wa fu mi kunu hello good afternoon be man me fi boset ni e abata nyo onu na kasa ni me pa cho ye pese ni me fi boset edi nkomo hello hello yeah me fi boset o da ba request nse nyo onu kasa ni me pa cho fa phone ni me fi boset na me ni nkomo why oni o da phone ba request oh da bi wo bua be ma bua wo bua wo ja wo che na fa phone ma no wo ja phone repair ade na phone ho adwuma be na ye cheche mi mu hello okay mi si phone hello mi si ye ni me fi boset ya kasa dada enti fa phone ma no ne ye nto aso and oni ho oba hello me pa cho sorry me pa cho wan ni wuti usa wuti me mpacha enyo na ka se o the phone number obi me fi boset e woja won chen ya ka chen sa bre wa bi frɛ no why Akoma hello me pa cho fa phone ma me fi boset what mi si mpacha oni ho e soba hello me pa cho sa nya boso kan na wigina sesi e dabi me phone ba na wo repair dey would code ne ho niam that phone mi si phone no adiba say mama na phone ba mi si no kasa ni ho na de o ma wo kwan sese o de ne phone na o ka se obi fra wutumi peke phone repairer because minimum sese wo repair phone na wudum no wo bi eni wo repair phone na so no wo repair da ye dum no enye se repair FPG ye no see ye share money enti say freezing no ko ya wutumi peke because phone freeze ya ye peke enye ye no kasa ni ho Mrs. Phone freeze ya won't to men peke enti na wo de bre wo no na mi si se ya manu na ono kasa ni ho Baby, now you will be phone ya wo so na ne call papa bi ba wa peke say we ye bia wodum no oba wa be fa na ade aso na mi se ndumu ye ondumu ye me kire say wo bi phone ode abra wo phone repairer say repair wo ma wa kwanya ne say so na ne call ba receive na say o na phone your hon na o fra say wo bi phone ya wodum no we ni right say wo de won sam oh minim we ni right say wo bi de ne phone abra say repair na ne call ba ni secret call so na e benti ko apeke me pa cha phone repair na sa ni no wo bi secret call ba me de me phone abra say repair ma me na wa so me secret call ba na we receive sa ni no oh, China fan fama no because the only okay, at here for my feeble set and your person in the din come on, you didn't kind a friend of dada and or catch and say, Yenya Yeshim, your friend or Obajiso, and Tia Fede, minim dientia, what the phone no ama obiso no nani and cassa. What say DNT? Okay, a bra, Beman, ye postmortem. One man ye postmortem. I didn't tell one man ye postmortem because hospital what for now can say slow poison and then could you do one near say why yet why yet the other near see we filmed the dancing and yeah on betting me I
ebia te se obi anka oyare a yafina ye de na ba da bi postmortem yenye postmortem obi a oyare so ye de no do hospital wono mo no omo si wa film dada nti je se ye de no kwalebu na omo betimi aye den omo betimi aye saade nti mo anye postmortem hunu sa eye no kora no mo anye hunu sa ye no kora sa poison e ku nu ana wo no na wu natural death busafo no mo anye o ma anye okay na ususu suspect say eye abrantie yi na poison wu kunu because wu kura kwaje ne girl no mo report ma police Mama patrol ya report ma police but enkofu bebre de e patrol mama na me omo patrol say because na me no me hu ni say na me ne papa ne te no papa ben bra no eye me kuna danfo no na me nim say bia se na me ne te no bia me ne kasa de na me pan krofo no mo ne kasa de bia na akoma be de e be jojo no okay me pan krofo kubewura no e na mia me bia me ton ade no e pan krofo no mo pan che okay na che say de wukunu kwaje ne girl no no ye one wukunu ya danfo ma te say omo wo around but omo nya 2 cross but omo ya danfo mu ni wo mo morning and even the omo shia dia sana me hu ni so omo wono so ton ne ma waboso kan ho na e patro ne ono ne wo bia me komo omo ye adwuma but ono ne te ho no mo okay ba me kun de so ono be ye adwuma bia na wapon na okọ enti wukunu wi ye watimi akọ confront na ka che ne say ei abrantie wo ka che me say me kunu abeje wo girl nti wo be kunu me kunu awu me suspect say wo na ye watimi confront no man patro me fan say be 3 months to say we mu ni na me yes me kwa boso ka ye me company wono mo no makojiska enti me do kona bi ma na no te wono ba me de me hunu enti me nya hu na apena oye wifi na ya na pa say wifi good morning but me ni kwana so e ya wo share me no credit e ya wo share me man kasa no na me ka o metim say wo na wo di bone ya say e de a kire me na wo wie so ye de obechia me e ka o metim sama de but when to me ankan sinanim nti be ya gwe mu fa say April mu ya so na me san e komi komu wono mo sai me do wo mu not baby but ene de ono hwe me so me hwe no because first one o chia na manje so ne de me nya sure sabe san de e be try so be chia me nti be de first one de o chia me ba man kasa no me mfi no first one de o chia me ba me de me mfi no man kasa no okay nti be man no so wu ye na be man ukuru wu ye no what ukuru busuafo ama ne ye say sa brantie we e ka so obekum wukuru because so abeje ne girl what boy busu ama ne ye ma me pa cho me mbo omo ama ne but omo no be omo no mu ni say me mfa ne say ade ni see ye no omo twa omo ho e ko ba bi but omo twa omo be bi omo ko bi omo see o because of oba ho nti na be ma aye ne den aye ne sa because of den oba ho nti e na be ma aye de e di na wusa na che se wukuru no opema ma me kun de okay me fa ne say me no de onyam me ye de me hu me aka se mela ma de onye na me hu but mbai de mete na the one na oye sa no so do na first one oye sa na me hu akira e ma me drink too much me de ma drink kokọ okonye me bi so eji na me hu say first no oye de me fe example me fan say no onye oba kura na e wo ho no mo e na odi hu me man pa cha na me kan what ya say no oba ni nyae no ni njae but one can't try me enti no ono apẹ baby mama ma na metena me man te so ayde otua na ade enti na me hu ni say eye ni sune ne de ne ban enti sabra na o date wo no sa date and sa girl no because no nya no be fa wo dabi no wo yiran kasa oh no wo yiran kasa na wo ayi be ma no Akoma 87.9 na ko mo nsam ju badie no eno anu asogu so a wotie no ena adwada na wo kunu no na be ma no kwache patron na wo yere man patron na wo yere ya wo ne te man patron ena obehu fa wo man patron enti obehu no jai na yere no anasa na ofa mum ye no bom wan jai na yere no but oba na nkase na ekoye die enti oba na koye oba ne se oye mbe masem ne nyama wan oba ne se be ma ne ye me masem do ye gay ba ma me so me patron oba ne se be ma ne ye me masem da be ma so ye gay man patron sorry me ne wo no mo no na me nim say owo eyura na say bibisa na o kan initially say man patron be say me nka bibi kakra enti no me so me hu ni se be chafra mba so de man patron ho dey sorry for that mba so de ebi mu ani brad na me ebi mu ani brad ye en de waka enti me hu enti na wani brad ye man patron so me hu no se ma se na no ye ma me no ma me so be ye de me ti to ni dom enti na wani brad ye
Man, me nimbrino, but na me dono. Me peno. Debbie, asma wo Debbie tie. Man ba cho. Wo say, ma sorry to say o, e man nso bia ni brade. Man ba cho. Ma say wani e brade ti na akodi be ma ware fo achi. Man me ba cho da bi ono no anka no kran den. Ankyerɛ me enti no na me fa ne sɛ me na bi kura bi na bia no wɔ so no na etua de e ma me ɛne o ma na ni brade na de be hwa ase ne sɛ ma me ba cho na be bia na mete no bia na mete na me mete wɔ no dada enti ni hu no so no ayɛ so no atua me wɔ no ne de e sama me enti na akɔ sɛ me ne no ma ba cho na me ka mate ase meti ase ba enti e kyerɛ no na me frɛ na da kɔ ba ne de e peke ansa na me hu sɛ de ọwọ yere no ahu iwe ne jaya na akoso ane ne date ma me pa cho me koso ane ne date ehima konya no me pa cho yo ehima konya no enti ukoso ane ne date pa cho me koso ane ne date enti me se ba asem na wo kan so me mfiri ho ma wonim se ma de ebinim ani brad emese enti sa bre no na wo de no na wani na brad ya na ne yere na ni brad ya ma pa cho na me ka se wan ka no kura nkyere me se ọwọ yere wo be hu no kura no na wawo mpacho mi kunu no wo frɛ be ma no a oba ne fa wo hu sɛ ɔwɔ yere no sa bre na wonyam o ma enu po de ye mpo dada mu yi mo first one gui but una ne nyama sɛ mpacho mi no okay but mi yi be te sɛ me fa sɛ be mi asakora bia sana me be wo mi no woni kwache no a mpacho ane woni kwache yi mam ye funu mi yensan gui mpacho ane mama ye enye sɛ me ye wo ye plan me no na me pɛ no ansa na wo ba ba nyinsan we mu enti sɛ nka ni nyina nkote ye fiman school a ka wo manum ka ne kwache wo manum okay enti wo hia kwache no odi sika poa ma oyo obi oye wo fie wo dan ni nyina na otua kama okay enti de mi bisa na say now enam wo so na ma akwache eyere ni jai no ana ma me pa cho da bi o mi why no sa o ne me kura wo ho no kura no na o san so ni oba wo fro kura ye den e wo ho no mamba cho na me ka no tiaze enti di ntem bisa wo say ne wo ni be man tie no wo pe ma wo ka say no de wini because e bi o ma me pa cho ne enti me ka sa no because no kura na wan kan chem so wo yire no amfiti as no wan kan ankyere me ansa na echire no oba ne be nya me lie a o frɛ me na echire no o de ko na ansa me hu se eno kura me frɛ ge no kura me na ma me frɛ ka sister ukunu wa ye den wan kan no kura ye den afra ankyere me satan po na menyim almost getting to 3 months into obi no ma get information e o be again wo na get ne ye den o frɛ me okay enti oba ne from ma hu no se kwache wo yere ma me ne get ne ka sai ka kyerɛ good enti na wo se initially kwache be so pe no so o ka kyerɛ wo se owo yere ya ma wan kada me bisa so o ka kyerɛ so owo yere ya ka be pene ya na nka wo mpene oh ma because obi a pese be ma be dey be ne ho ade wonyi me question na no me misa o se be ma be ho ade na ho ade me bisa se kwache ka kyerɛ wo so o pe wo no ene o ka se oh Mariama me wo yere o but me pesai check enu nti be pe wanka beti ase ma me to so mienu da enti die nti na wo behunu se wo yere no oba ne da so tia wade na se wo anyae no because na wo nya nyemo o ma na menyim but no ayi egu o da bi na mi oh da ma mi because ma me la talk na menyim 3 months o ka che me se e chiri na mi hu ye na ma me de abufuro ye den adwuma we ya den pa ma me pa talk but ma dwene na wo ho no ye mbiti me I'm telling you because o ka che me se na woni na nyinsan ba eno die mu yigui eno na nam so ma beka se mu yinyinsan miesa enegu ye no enti bra wo hunu ye no wo so ye plemplem ni pasa me pemfa ntronka ho enti bra wo hunu ye no na ebia wonyem bat no yegu enti ade no wanyai no because what be hu so wo yere ma kwa na make say e ho ne ye de ma ko no kra na maka no e ho ne ye de enti na wo tumi ntwe ho mebua kwachi obi bai wase didi me botom na me nidi wa yase enti kwachi no na ne ho de enti no na mu didi ne botom mako na so didi wa yase mako me se na ne ho de na me pene so obi kunu mako na ne ho de so na me pene so obi kunu me peno die ti na de peno die na ma de peno mako me pene se me fan se me din kan wo ba ko dada ansa na me be hu kwache but me hu no ma ne ndi ye mu ne ka se ye ma me fan example
Ma sometimes kura no okwa adwuma ba se no ba semina ana bibi say ma kwachi mom de oyade enye se bia wa fi mu ntina meka sa oyade so oyade kan na chi o oyade eno de mi no ohwe kama papa mako no ohwe pa no mauska o mamiska ohwe me wa mi adwuma ma o e pa cho me tomade bat endia me kwa him no ba cho me tomade bat e bia me short dia o mamiska enti woni kwachi tena fie san mama o dia me mfa ne se bia me fa se be ye bia 9 years whoa anu wanyo ho ade ma ko pa cho bi o dia chire e won dia bibi nti dabi oyo ho ade dabi ane na me pe wanyo ho ade mba cho dabi di enti no wanyo ho ade because of bibi nti pa cho ho dia ada ye nyo ho ade unyo ba se efie bibi wo ho no muntina enti fie ho ye nware obi a ho bibi wo fie ho suma bi du fie ho enti enyo oba ho akom ha me tisa akom ha me so we dey nya fere me nua ba we obenye obi obehwa ama wo we won ya de wonya no aduro aha enu nti na mo wantumi ada omo se bosom ne waawo nti obi antumi waawo mampa cho ye kom no mo tete se bia oye amande na mami ansana aba se bia ne yele ne me na se go betumi ansa se de wusi drone se no so do san ko be ya amamne no ubi san so nko yo se de ma ya yesa but echi no me hu ni se me de me hu ni se wi ase or because of the meeting na busuafo no kura nim se kwache the meeting na busuafo nim se kwa okay ya community 7.9 f makoma mu nsam dwumade no eno anu asugusu a wutie no na emom hye ne so mame na bia 3p garlic mixture bomode a na ekonum bi eye kama ewo ne garlic eno wo maka bom dia ye 3p garlic mixture eye natural bibidra sa wonomu a emma wapomoden papa Emma wo ho etumi eto eye emma wapomoden na bibia etumi aye kama nti uko dane ba Mr. Colenak Apidan ne Angelos Piwak natural fryer 0248 928824 0248928824 na emma wonsa enkasa edupa yi ebi bema ne show bema ne do ni botomu ye sika wode ma wode agapade bibi ena wutumi di yesi wo se na kwache kwa ne kra echi 9 years metumi anya bibi a mede mensa eto so mai media nya me woni se o film achile no na me kun me ko hunu no ma Akoma efe me pato me ko hunu no no akita ka ne se care pride baako ena adaka baako batende me ni din no enhyeda nya mu ena me wo me ba meka agapade a like wo emwa no ode bo sika no wotete ma wo no de wutumi di ye wo betimi de won sa point so se me ne kwa cheke pra we na menyaye ma ko media ne se me fa ne se ena me kan se because of fie we ni ntino na bibia ne na me di chin se bia menya to discover wa na wo di chine o ma me chin me fa se that was me fa se be 5 years ne kwa me ba so for ba ko bi kura wa hanu me ba so kwa ma enko si aga nende media me sa tua makwantu so na me sa kwa kra bag enti wonti kwache awade agui when me so ba no ba ko no so betumi awake de atia because wo be share ho na ogu na ware mpa cho oba no amekona mpa cho me nim no se me kunu free ma oba ye na se me nim ne da nti wo te se wo kunu wo tare ni kunu kro no amekona mpa cho no kro ni me kunu wo mi no okay wono wa ameko but ebra wo hu ne se wo kunu ne get ba ko bitwe mpra no uko na nka akoye den no Mariam me bi so se me abrio o so ba ko no on de o yiri o na akoye na akoje me bi sa se ma ko me pesa ba ji me kuna fi mi nsem o pesa ba de me pesa ba ji me kuna fi mi nsem ye o pesa ba de obaji ukunu me pa cho me pesa ba ji me kuna wo kwa na kwa achi da ho kwa ma me pa cho mama cho no nda ho kwa ti wo kwa ji ni firi obi nsem now obi ba ba ji firi nsem ko bo atwede Mariama bekume ka ko bro atwede na wo ko enu tiri ye e gaga enu ko si ba mo ana nwa ahode nka de bebo no ma me kwa no sanka me ne nko okay atiefo yenko tie voice bi Mariama claim say abema no a ni kunu ekoje ne girl no ene poison no ye friend no ene ye nya no no ye ni di nkomo ye ntie ada say bibi anu won madam minister na efu nipa dara ni wana o se me girl nu
Oh, mini yanta waba bia na maybe gabi na mini menanti na. Eti odini gani menanti ye. Nti se mini yili no ena ni yili no na mishi. Insha na kanisi mkatel. Oso ni yili kwa ni kulunka tano oti. Okwa bi ma omba pntem so oba bi na me no wo me hu oba me de mi oba na me no wo ma ware no oba ma fufa ji mi ko kan mi ko ye no ko bi be me ko ne se so obekum mi yo be ma ne bekum ge no ni gari kata ye no na ge no odidi ma dem ti mi o mi da boy no ka chen se o de odi na mo na mi de mi bibi ampa o ge no gari ka chen se oni obi a na onu kwa na wo so ta na ka chere o yo na sa ta be na mi bibi ni no oni he o na boy ka chen se ampa wa si bibi a na de mi kan ye no wa si na no ni e chere mu se still odini nam na mi hu mi ona me woni ile se de ni ku aya ni so ni ku kwa sana oti o ma pintem oba ni kura ni ku apo oni ga ni po ben to kwa wo guest house ni oni ba to kwa guest house ni e po bo ni se go bo na ko yem na ade ti o yare na se e ko tra bo na mi dan fu mi ni e fan e ti ko mi ni e fan kwa mi dan fu pa mi dan fu pa mi best friend. The chain me say obade so bia de ope mi tu mi hu enya ma sem mi tu mi hu aka mi yili na mi ware no po people agi no me sa ni ko e ko kan no so be kum mi tu mi hu mi yili wo 2nd November mi say 3rd November ya ka mi na mu mi problem pa mi de na mu no 3rd November mi yili na wile mi ware 2015 mi ni ta time no no bibi ya kan de obadi mi yili ti an aka se na ko ko mu ajuna mi junu enya na nyu ya minimum fee mini di podi kwa oton sama mi kwa po mi to manu mi dan popa nti eta edu bi o mi na wa feli na so yo from Santa Cross o mi na wa feli no we da o kan no one day get kan no e se gan se mi se bi ha no ya o dan popa sa o de asem tuni tu ono okuru ni kunu o de what obi tutu asem any more than 70 e se ba be no e se bi ha no that mi complain koma boy no so opa mi to Mr. Genu or Wumia, no point me at Robbie. Why I have to say 2 times? You can boy and better penny or Banuka or your correct or your pepper. You know, we are not so gonna any party say more than 8 to 10. A tell bar or see when a poon. A time or the media grow, media grow. Heroes. Put some film with you. Heroes. Now, Minister Kunipa. Madam, Minister Kunipa. I go everything in the 2013. Will be a beginning. Or not a baby floor. Owu yenu ibu so fefre me na me go tie nu me Muslim owu yenu na me go tie nu owu 2nd November me 3rd November no ogodo hospital 2 months or Akoma 14 days me yili me ware nu bi me tu kwa mi ba ye nu so omukwa yi edu obi eyi no kwa yi ni ba ye nu odu fere se ni tie ni ya se o na o ka oba nu pa nu ukuru ni tie ni ya nfa nu kwa so o fa nu kwa se ochibutum so o ka to 5 million so obi na ochibutum o man ni kuru no nya hondi na se nfa nu kwa so o da temba obi aka de obe na me tie se oba nu pa nu kwa ochibutum adani e serious ansa na o de odu ni ba o na 30 we Makuma 87.9 FM yewura no a Mariama accusing the say ono na a poison ne kuno no na mote say wo kasa no Mariama ma bisa papa me ne din komo kakra one your friend we you recording no we ya kire gu apawa so ene ye bo no Mariama bibi hantel ma bibi hantel mi o enipa dodo asa no abo mo kwadu so mo ku wuku no ma me pa cho enipa dodo asa na wa accuse wo mo say wo mo na ku wuku ma me pa cho asemi we me kura me ni obi antusu hu da because me na minim sanya me pese me di tu openi bi anim ma me ni obi antusu hu komoda bra no kura no me nya me komodi Mariama aka no kura kire me ma mpa cho enye sei bi a ukunu pe ma asem nti ena wokogi aduro bi se ka wodi gum na bi a na adwene aba wo so ena aduro ku ma ko ebe metumi ayesa man ka se wokogi aduro se wukumu ma ko metumi yesa da bi a wokọ me pa che wo he me kunu ma wo pe papa ma me du fan bi na me fa wadwani mu na me kunu adwene mra me so me problem enso me kura me wiye na ebe ma your question o madabi o me be say question madabi na be ma no be at me sis out ya say ma mo de but me kun de be ma ne de se be cha fa bi a
oyem ba sem ni ade but onyo bia abolo won so on my side say bia obeche me kom ana say bia ma me kun de me problem ti wan kwaje cham ye dro bia megu wan kwaje moto bia ma megu na duane ma me kra me nka bibi champa chaw bra me bra we ma me information na me bisa me kun no me kun me ni di nkomo ni achi ni ade na aka pa kra ye den ebe mu kakra me kra aka ye be mu kakra nti me ho no ma na me hu say na ye Mother's Day that was me fan say na Mother's Day it's ma come ho no ma na me kumba no kura posi o Mary o phone e kura na ye den I say it's the iPhone no it's ma me nim say bia be man dem ntimi din bonisa sa ho ma go da bia me nka se wo kwaje dro se wo ku no ma ba cha on se wo bia wa na wo do no ena eya wo se bia be me betimi afri me nsa ne ma asem nti enti me di we na wa do me na wa yi na ni afri ma ko me pa cha ena Monday ena ya kwachi film oh yeah bitimi dran me chat to enfie se ni owu ya nya se na first November na Monday that was Monday last year Monday last year but first 7 months when so November okay ma Monday no we ma mitimi ntwa nkontombo mitimi se won to me ntwa mitimi ewiase bibia se we ye program because bibia ya mame ya adwene bia na ye bisa na ya clear ho afri ho ma bibia ya mame mani mbre no bibia ya mame na be man ka se ni ti no wan fa na hospital straight na de na call boss mo na comfort so ma ko me pa uchewo yeah omo wo fie hono mo na na omo ma ye call hospital hono mo no omo de ne call enti se ye call na omo keka se nurse ni ne frem na ode me ko share dem wona obisa me se me mba ne ye se na menya se na me kunu omo te omo keka sa na me de me pie fi dem wona me san ba bia na me kunu wona me ba no otisa kwandwa ma no otisa kwandwa no wa de wada se na me se knock na me se ma me nurse e be ya mo hwe no entem se ne be ya ye na nurse for no so me ntwo enti ma mi jina wonu mo sai de mako e ba cho mi jina wonu mo sai de mako afidie na che say wo so ne mo ani sai na enti wo wi wo ho na sit for no mo dem ka show no mo say wo wu dada na che say nya no krasa wo de ne ko boso ma me ba cho enti no ye omo ami ne omo koye no omo na omo fa ka na ya sam ba fie ya ba ya no no mi hu se bra ba ko bi ka kire papa bi say ya de ne koye no wa ye say enti ya mi ani mi mara ma de se me ka se bra ne yes han mi mara mi hu e wura fie ko yi patient e ko hospital one mo dia mama san ko pack na me ko mo adu dabi ma me ba say yes na omo ye say no mo si oyem be yi ba shit but all the best shit say me question say we no de ane ni di nkomo no ka say ma wana me ka ma no wan fa na wo de ne ko boso mo so ansa eno na me bisa me pa cho omo wo fie ho no mo no ma me ba ko ene papa ba ko fie wura ne ba ene me ene ya de ne ko hospital exactly ma pa cho nti mo fa na ko boso okay nti say wo kun we bible so me so mo ni ma cho na first November Monday okay na Monday ka fra na nti botaye be nti pa na ba ha ma ko me pa cho ye si emi kun wi e kire no ye me fan say ye fi one mo e January na e that day na ye on the 6th ye si no Saturday Sunday Monday no ye ba Accra to back that was na ye 6 January but achimni that was 6 January no ye ba no se nkola ni ko school kakra nche no mo ye de omo mo akwan na me mba mpenifo ne yede omo ko me maame wono nti omo ko me maame wono me wono ma na me ku ne bra na one no adwuma mu wono no obai se obeje me ku ne ka pipes no na me wone de nyame anim ni sa me kasa me nyusu ma adwena kasa dia na me yotrofo wona me shada kasa da pipes me de man kola na mo de sie yo na me de me ni be bia de won to mo ba me de meji ama na ma papa ne ma mi sika na on de okoye nti ebu school na kola ne ba ya no na me kun peni no me ne sister ba ko ye me pese me ho se e bia abusuafo ba se wo mo baje be ma na eja ba ko pe na oba se oba baje ba ko pe nti wo hawo ne se wo na me pese me hu no ene ma na o mo baje no ana me ba cho wo ma ko ni enta me ka sa ne koto books man kola no me ba cha me ba ho na asa me wo no ye koto books man kola no mo no na ne sister na me ku ne bra peni no ka ho na ye koto wie na me ku ne bra ne ka cha ne say nyame bua Sunday obebe fia be den abaje ka pipa no no aba first one entity e de mi bisani
say kan no abusuafo no pese wo mo gie no eno ne wo ha wo de bae say yemmoa wo Mako eno ne ha me na me ku no na oso obeji pipes no ma oni me wo asem understand here den asem me pa cho wo o ma me sika me fan say na ono ne pese o ma me sika January na pese me start market na me come de to o mo anim na opale no ene boat no na me de to o mo anim na o mi say meje say na me so o ma me 700 na say 800 me den ma meje na me de me ni o mo kanya anti no January mu no wa ma me na me ko bia me ton ade madam na me ni ko din ko na madam ma mi sika say me ye de me fran ko fa anyama satam na ne me ku no no aka sa ni nua me ku nua na obeji bi person me ku nua na obeji bi person me bisa ni sa obe ma mi sika na osu o wati nti na ne girl jiska bi loan ma asem bi wo no mu asa ha better meet you me pa cho yo na me ku ni nua no o say ni girlfriend ji loan bi na obeji ama me na me su yo ma loan ni mu na omoje no loan e bi amfa say 12 million no nipa na be jiska ni ade ni na no onu ni odi ni sika no ye no obi obete ma pa cho ni America no ati ase obi obete wo na se bia ne se na me ko jis media me nchi bi da mom de but me ko je no ma me diska 1.6 den shemu into almost about 12 million e vie no get need almost about 2.7 ma na wo se me so me di almost 1.640 ma ska 12 million pa cha be ka say yeah enti ade na si a kire me kun say wa ma me 12 million na me say wa fa 12 million sika na wodi ama no enru sai sika no ma sika na endu enti eno ho manso na abai enti wo se twa ni sika ma no man pacho say yes ana wa ma me sika no me tie me madam won musika 5 million okay na me dey start market no enti ono ni di ni sika no ma me no na ne girl no call eye be bia me ton ade no ade na asi me pacho ma ho na me kuni ni me di asem twetwe me nti ase wo chese fa 12,002 ni nyina ama no because ni nyina ye ne dia na ma me pacho ni girl na yi sa sika no sa ya mani na de me kundo no onim meti anu up to now kura no onim se bia sika bi se ni se na de girl de ma enye be ma no e ka ni nti papers ni nti na ba he me pacho because of sa sika na o mo de ma na debate ba mu no nti no me company no nkasa nkola ne ho bio okay me say the main issue ni say because of sikasam no man so nti abusia no apo no ya but 9 years no wodo ko kire abusia mo mu say wo no obo no tie because wa anya ho ade me pacho oni ma me oni papa oni ono na abusia fo be ma na me kan me pacho minim ne kuro minim na abusia fo so ya wo mu nim se be ma no o mu de hye ne wo nati a me yere no okay me da se nti entawa na wo ne China yewia ya frɛ wɔ mo nyina na afei no mo edi nkɔmɔ Akoma 87.9 F makoma mu nsɛm dwumadie no a ɛna waso eguso da wutie no rade yakufo adwuma wenya izio mbɔ mama badwafo akwa ba na afei me fa update ma ɛwɔ little quick update ma Pastor Julius Akwaba na na ku Akwaba evangelist Akwaba na na kosia pokua sia koto Akwaba saboko de okay nyame insha papa na yema update here little quick means obi message e din ka ba ye no obi sasa na hot sign nyame adom arapa say little quick or recover en kakra ne ho ye fe na say papa evangelist J no na obone buo na wo sresre nani aje na osresre nti say ye ba little kwaku kakra nyame kakra oh obesori agina na ena no na make us ababa we ya wase ye wonu so di akosua ya odi okase wanya adanse or the 10 cities ene ba ye say yemfa enka ho ne yemfa mo little kwakwanya dance na Pastor Julius so kasa say ebi ho a na ebi nso anya bi ebi omo ma forward no kwasem medru fie no WhatsApp message amenya baako eno so na lady no ka say ono so anya dance but ono ti kuma sempote mo ha ba bi enti ono de wo bepese nka obeba adwumam aha na ka ono a ba beka ono so contribute ye no dia nyame aye ede amano
Enra ena ye fan ba ko me monidi ono so ye audio de ma me no ka che me se mako me so menya dance die efa donation na me ye de ma little kwaku ne ho na obefre me na waka ho asem de a kire me ena me ka che ne se mate enti o ka wi a me ma no aye audio obeye audio na yabo na yama enkrofo nso wahunu nia ekoso esisie ewo mo na adoye yankasa on say wiase we ankasa principle no kwasem na se wo hwe akwala na ankasa nso a na kwa wase bi o ka say oye nipa so oye nipa so not I don't know catch Cecilia say odi agogo wo jale to na o rekwaja no ya fa so makwala no recover ne oye actually o say nipa bia obi yi simple na tekudi aboa obi yi nshira enti me no na me very much convinced last Friday as man abeka say me ye show say nipa pimpim nya dance here and on say ye Kenya na ye ka say ye obi wa opawo odi obi wa tukwan penkrata obi nya obi so adwuma wo the applications ko obi nya sa kwa yade bi dan so yade bi dan ba bi so obi o kwa ne ba aboko like ne ba ye wa sasa ya o de bia ni sunu o suni ade and ye ka say sa fo no fatidie ene Ewurade tentam say akwala wo ye onim ni baabia a child from nowhere na Akoma FM for say omode ne ba ebe bo say obe pen kwa ma tina so na ne na kasa mama menim say ni pam pem etie no say 10,000 etie da kura mama emu bia be 7,000 ebe wa adanse e bi kura wo de wo bo mpa ye gu so say bia nyame wode for nyame fa so nyama wo no e bia nyame kura nim say sa de no wo yema wo a emwa but obetumi de yi bibi nso afiri ho wa bra so ebia kwanhye bi besi ebia nka ba bi be yare holy heart o se de be keep ya kwan ne ebia nyame be fa so wayi sa de no kura e de afiri ho in fact intimidate me wo gidie pass because in fact so sisi akwala no abrabo pa mama bibia de ra say onye ordinary because as at now sisi na kwa wa kwa mama time na even before kwa bia kwa ne ba say wotete ni wo pesa akura ni wo ofiri ni so na wo to no wenu ti akla no hoye bo she wa ya ti bia wo do ko na bra bo so no ma de bia kam say onkrofo bo wiase a o mu bi nse o mu bi wa wo no bi edie mu o mu di nse ma mi bia ne friend Maa Akos na ma bia ne bi sanda do na sense wo do nsa she mu ni o be ne dia bata ma me fa wenu tuga e bia fe na obi nso tie no so be pese obeboa no 0599 814 926 0599 814 926 me yiri Akoma because na no na nkrofo omoso mante me kwantam do 0599 814 926 edi no ye mere akosua ade no kwasa menti we no kwa na mu na mani agye no na no ba ko no waka ba ko de odi to ha no eno na no aye ko ye ne ye hwese de no wasi aye no na ye so papa ko twa sa picture ye ba na aye ya reho mra ni pesi ebesu ni na ye twetwe ni kai okay wo ho no ye na ye ntumi da bi ni pesi ebesu ba waka betumi de no ato so da bi ba ko no before we ba ko no we na fe na o bemu ba no in fact e ba ye no na in fact na me ra hu mo ba na me pese no show na yakọ ho no ayehu ba ko no na ho aye afa wa ye kese ba no tumi se na energy na fa Akoma to me ye na me hu se ebeyeye na me hu se beyeye enti nyame nhira wo bia waboa na nyame nhira mu a mugusonso eboa na nyame nhira ne wo a wate akra situation na won so opese obeboa de ye hwehwa no say humanity is all about there enu any save life wa
nua wo ahoye hia mu boa wo nua enye se bi oya de kodi akomode no ye woda adagya ni nyina na oboa no enti na ya wotetenyu bi woto wo bodo gunsu nani na dachibi wonsa beka to wo bodo gunsu nani na dachibi wonsa beka kekan maye mudie bibi ebesi bi ya no na mama yen say hi Maa Akos. Okay, good afternoon. Oh, me too, or the obedient the baby. Me too. I have a I have a testimony to share after donating to Little Kweku. Oh yes. Yes. Where you Friday and again now or no Maa Akos, good afternoon. And I'm a too from Ahifa, Abusiakuruwa. I have a testimony on Little Kweku's donation, and I would be glad to get the chance to share on this platform. Thanks. Where you are the other bar Friday, and then we drew fields will be sending me, and I broach it will be sending me, and I testimonies in the adults. Also, what testimony? Yeah. Okay. Yeah, more mobile 5 minutes and not do 1 5 share. Yeah, bayaness. So if you come up with another source, so I call you right. Right source, that is it. No matter who you are, so you conform to Sabi, we are also for we are Christo, we are also we are good. Now, a principle, I will be always follows our principle. Can you do the right channel? Not a dance here, say, you can't pimp in a dance here. Oh, a little maybe a moon acquaintance and the answer one more time. What should I I believe that? Okay, Yamisha Pastor Julius. Mama Yansha Yanya by Mariama and in the Kurukache. You checked your phone. I don't know. Can't think for Mariama, pa me jede hu case porte pa ndi oba me hu case porte pa oh de bia me kasa de o se o kan ni nkomo mu de ni na awi o wi o de be prem so ma hoye de sa na me se fanti o se ni kasa na me de pa ma hoye de ntina hoye de ntina so so ya sa se o hu se ma na wo yera nko nwa no bara ji o pem Vivinci. Also, ma, and then I wear the tia. Was a film who said, no, I don't want you home. Or some man, Madame, we know it. Say, ah, said I'm not pepper because Mariama, a sick bread. Problem of buy a pound or dodging what I say. I wish I follow a yes. Now, the one down, but say, I have been uncle, so Mamma had to be a mechanic. Walk up to the sip Diana and said, you woman, got Nancy a monk and Tunko. Or beating a warrior of him. What's the word that you will penis you home? I was a meaning to a failure, my nana a coy. Now, what you won't go saying about it. The only won't go saying, now, Korea, Abbott, say, now, a woman after the bush of food, I said, Abbott, I said, I'm coming from for and kill mammy. Oh, yes, and then church. Times have been what tears, and I didn't catch a man said, oh, warrior. So, who could only a bush for a problem about one bush for me about home? Now, so who could go on 1 year? A bush of full woman became your mouth. Now, the family of problem, now, I'm a judge. I walk fast for you, I am gone. So, what we are not Beverly would jail. If we are saying our day, or when you now, so we are saying you would Obi won the back and fan ko che. It is over you people boss one. They be make mommy and papa or no ma oba and bema. A 7 previous or 20 any mo die. Some mommy and papa ye sound ko ekobon so bo. Na Mariama baba tena say and I can no almost say and I see me sin a car say oba poison no and I be kram ko pempelu for ko pa na and answer same way. Mommy me tune phone ko onko se na
Say we say first one judge Japan now. Hey, on Montana say employed the one not try. And then that's all money and food same. Percentage you deserve some of them all say when on what shall try on mon farm. No says you can bring us out or here bully the Akoma. If you say power fast or what you might make you feel in some year papa you we. Say mammy will be a simple in but one for casting who are die. Kuokuno until ma and your care and Kuokuno because I know you won't go for and I said, Debbie, say you dear. Go for one Debbie. Who are over trim for a go say hold and or your message, but I don't know who woman will be in the floor until so you put one for and can don't know who's in the crowd do so. Now, one person or be feeling him on any maybe and can one corner to be a channel and you can walk a do no one. Cobabano, like one day now, would you be doing one can't what can't you want to follow him? One cabo who said, look away into Ma and whom you. Munyasi majiwe kunu majiwe mpna ebi sheda esu afidie obobopo no asheda ye say kwana korese one oba bitu a create na ate say okototwe mpna be ma nso emuni akum no wajam ni nyina ye ehye ma hye no obi agya na ye e de asotwe be bere mu dache nti maria mama ye ko from wa ebitu no fuye yes asa no suba we odete soro ane de emfa ehye be say nana kwa mako enne adesua wo asem we mu pa emema ni bia omo de omo aye omo adwene se ahemu bia omo bewura ho ahemu bia ye hye ho unse nkakra omo poison wakum wo enye nwanwa se Maria makoto se wo no so wo se fa wo ba foforo wo ne nchen na okọ ho be kun ye ekọ ba bia hotel mo koda ye kokun ye no ebetumi aba se wo no kra na ekun nkakra no wo ba fa car no no wa ba ku ejapade ho enye nwanwa enema bitiri mu aden enti mema maso wo mo be ma ato mo anim wo na mo de mo se wo ba bia mo be wura na ha mu eye ne ya onim se ba o mi so ba no so bitumi age na firi onu Maria mansem efi se onu kwaji ni firi wo bi nsem enti wo suro onse amu I can't send me show herself now. Who could see it? Ya. I done one for now hospital at once. I hear from a who could fire. Bama no de fa he fansa. Ansa na wo ko no de oni ne girl be twempana o mo sa be di agro kra wo twe ne ho. Se ye poison ni pa wo do. Mo hwe mo bra bo yie. Obi chiriwa ana wasfum obi kitwa bi. Enipa no kra wo na mo ho ahi keke. Obeku sesi oba poison sesi enipa nhwe ye ho yie na ye nhwe maaso yie na ma bi nya mufiri ha na mokọ ha ha e ma ha mu na mo betumi afa ne nyina adi mutumi mfa ni ade no so sa wo hwe na wo pa eti na muslim fo mo ho kwan no o se wo pa wale miensa enan ko ware wo mo ya kwanda ho na kakra bia no wo ne wo no de wi akose ha no wo ne wo no de wi akose ha obi anso page apade obi enim se be memene na wo enti se mehwe ho ba bi betale ho a ese se me ye bibi kakra na nya sa wo ba no beji me afiri mensem na wo no so nya wo ho enti ye poison mema bebre ku wo mo omo mia mema bebre omo ye de omo na mmiro so omo ye de ayi ho awon ya adosa afra omo ye yi pada hodo na ya wo so wusum ye de fra wo munuane mema bebre ataba wo kan sam ba bia o mu ntie efise ba ku bia taba wo mo adwiri ni nyina chi ma bebre su nyina nya kwa ya taba bi eti mesra mo mema mo kan hye wo se mo hwe boxer no nesin se ho a mo hye supporter na mo amo evangelist yankwa mo shewe ni mo sha na emu no okay se chechire na ensense ho ensense ho na ya tenten Ghana ba yentu mo foka kro na bebia wiase kɔ no eniema nye etwa mini bia Australia onso wo kotwa wo bi bene na wo giye
na wote ho na ɛyɛ wo dɛ ɔse ɛhɔ ɛdɛ obi kunu where de obi kunu where de love kama works where de no okoje ye ɛyɛ adwuma obi ba okoko obi ba ho yɛ fɛ kofa no okoko ho driving license yɛ mpɛ na bɛso driving license yɛ pɛ DVL no driving license ayira wo ya patra bɛso wo ko pɛ de wa bɛso wa driving license ko yira so akɔni ɔkɔ wia ni nsano yɛ ne driving license free to abewura no kɔto no so kɔfa no bihye no no mo abetena se gya na se na koi na ni abre no ho deden na driving license ni hunu na driving license na bo wan na afa na obi di ato nyene fa na akwa no so to da me driving license yɛ mpɛ na bɛso so no ade no chese wo yɛ den ya de wo di obi no obi di da yɛ kwa ya ofa so fa ba ma no ɛna obi so fa ekira ba wia enti sa no ka yɛ mpai yɛ nyina yɛ akrɔmfo yɛ wia bi wow da bia mi ka se driver ni hu nya hise meti driver fo bia wo odo wo kan ka ɛna trotro bi amfo driver ni team meti ni passenger sa kosa na driver ni tia no se wontie wo gal wo yɛ meti driver no a ne ka no on kasa wo na kasa ana akonya sam driver no a ne ka no on kasa no akonya no akonya sam ɛne sɛ ba me ya be wa ka so mu adufudie wo saa de tie edawu apa wanya ade afo mfie nkron wontinya nya ɔwan ɛso ɔne mrs wo enti girl won se sana dwene se nyame adum afi wo mafia won se sana dwene next time wo komu ahwehie okay na fa price to ho so kakra na wo fo dodo okay enti ne ayo sa no enti o so se abusia fa na se wo abusia no ba ya o ba se so mo fa wanya se wo de ba won fie nkron won na tena fie ko e wo de no mo ske no ma we no only case bia tie da no pese e go for tie case niama na abusia ba wo fa wo ma de okay wanya wo de wo su ni abusia wo meka so wo nim sanity okay me da se papa yankwa na ye na enkodi nkomo ne mom no meka wo se donation line no 0599 814 926 let's go ekodi no 0599 814 926 Mama say still am want here no ano edi I share tea for na sister bokode in fact wọ́n say na ho kra mo ma wo chichi na ni ase me na nya mara hu mum say the ma mo say so rim sunday enchene ni ama ha we ambusu mi say obeye nya asemo nipa na ode asemo hye no because who need evidence and say no poison e bi ordinary no menji ni kwa so ordinary no be kasa and na asem bi abeka bi e be tire use against you the job be ka cho say me pese me ku onye sa ade it is a be me o ka say me de o komre ma o betime yi na no de when we nya say okay secondly ma me entu mama wa and if poison no abasu bebre wa unya bra betime ato wa unya betime ku wadan fo ane ne nam amoye nsi obetime ku na me de me yi ne se wo de wo kokko abra na oba ate ase me na all this oba enya na nim se be ma no ono na no wawari no dabi nim se o se ma akode pimpim na no afa no ano se peja we yi ne kakra o se ma akode pimpim na no afa no wa me ye hu se na be ma no odi me be ma no oyire no mpo ankasa wa se no se fa onu abusuanim no da ba je na ware efe abusuan na be ma na we de japade be ma fako be ka cho ba se so ne me ye mam ye no ne na ebi abusuan ka be hu mo ba ma obi na no pre be mo be ka cho se ye mpena ba ye ma ne bi kra nye yi eti se no me kra na bibi come say oba na akro no abetimi ato be ma na adu so otimi kokon de ene obetimi aye say me ba ye na no bi sha na ma ba je na we de me mo bia ma ji enti ano pra wasi ahwehwem okay wasi ahwehwem ho me da say grow fine about tonic ye moja drop papa wonu wasiesie wo mu ahoden wo ba wo fiti kromu bibia toto ye wutumi da wutumi didie ready ye fe wonya wo body gina so koko ne de aye misie ba kwale na castans not ever fragments up and down Bomodiana F 0244
596532 0244 596532 Pakum capsules. Momodia nema wonsa enka Pakum capsules ne bi medro jenike 442 eye medro siesie ma vent capsules ebo wo prostrate no ene junso twam yade akọ medfage bo ma moja de afusane ye nipadua ni mo sanso ene bia acute pain wo awoda na dwo a wontumi enna mo amoye adwumaden mo de no Fre Rocket ewo Kumasi Alababuabo station on Nisco School House the edition mo Fre 0248885040 0248885040 for ye twa ye ho abaye ba ye the second story ebeto so middle na den na wote ho a waye stay we are Jubaka Cabia, or Bushes arm, son, a couple of Doctor Diabutu, a Dion Sono, who showed me a salad, and G. Capsus, no good to Pedrian Moore, a yen Pedrian Way to Manny, I give way now, everywhere at the amount, and it is our messality. I'm not saying will be a heavy. The Haraman Capsus and so any now, Bema way and naturally, our pen, we are Jubaka Cabia, or Bushes arm, son, a couple of Doctor Diabutu, a Dion Sono, who showed me a salad, and G. Capsus, no good to Pedrian Moore, a yen Pedrian Way to Manny, I give way now, everywhere at the amount, and it is our messality. I'm not saying will be a heavy. The Haraman Capsus and so any now, Bema way and no ye okay and na me ku na kasa so ne bra pani ono so adwuma mo so friend kebi ono so me fale no but that very day no kwese opale no e na otwem begina nchen say me cha nya me ya na me den me nko fie e na ma me de me twa so nti me ko fie no na kwa se bra ne frame me nkomo bi wo na oni me di a na girl no me san friend nya we ya me kunu ko adwuma mu a oba no odi complain na me di girl na deny den e di abana me say no se wo se wo ni girl na nkomo amene ge ni di na ye de na wote ye so obi a wonim ne dia wo se bia me ne obi a den e di nkomo ana se bi se nti me that day na me bra na chire me twa na me koye no me pa efie no omo fie onu nam dia asem no to omo ni se na bra ne ka no me kunu ye list mistake obekunu obedi na ewu aden idea asem no ka kire wo a e ma hu se wukuru wukuru ye list mistake obetimi adi na ewu man pa cho se me nya bra ne contact no na akoye se mi kunu de oga ne da so hyehyɛ nti na ga ne be ye bia bra ne mame de o mame information no okay o ka che mi se bra ne ka che mi se mi kunu hyehyɛ no wo ne ndanfo anim se sika na ekasa sika na ekasa ukotokuom na ye de e kyele aye se wa hyehyɛ no wo ne ndanfo anim ne ade nti no se ne akoye mi ɔwa mi hu se mi kunu ye de ɔkɔ fa se na bra ne nim di nkomo no mi hu se mi kunu ade akɔ fa nti ba na mi se no bra na wo ye ne sa na ye de hwɛ hu ye because obi wo no mo ye de on pesa and the mama ne ke kanya enti wo kunu sika ne kasa mamba twa money talk mamba twa enti didim bottom na mi so ni di wa ya ase mamba twa zana na ukuru ne ye wo didi ne bottom a no no so didi wa ya ase yankwa anti no me fa say no ye adwuma de e de adwuma mpa twa me kunu ye weda e wa boso kan enti ma me de me fa say wani de atwam enti no bra na kwa say ma block ne contact no girl ne so ma block because me pese me sorry me come adwuma na me fa ma asem ye den fall from it. That was 1st November no na Monday but ne Sunday no me koye market enti me ba fie na me kuna din kan ade aba na nkola ne po omo ye omo phone so enti ma wa ya nkola na ye omo ke bi de adama de ache mba penifo na dwawe me so me dwawe nkoto ne so dwawe ma afidi ye so ya be kwa na penin ko friend papa se da ma miska na papa su Mary be ya yi no wo epon ni mu na me so ya me den me de bema na ma me de me yi ma enkola na omukoi na me so fa ende ma wi o yan na ye nkwa ma ko me kunu sole fi eye bedroom wo mo ebe si efa hall wo ko kitchen wo ko so wi na obetsa hall won na ma ko me kunu ni enkola yi din komo se be tafye de enim se be si obi ani na me kunu ko share bedroom won mo na o yi ni ka o ye so she o si mele miti mele adina so asia ma kwenu anu no ni pam de do hospital
Yes, yes, so poison. Then So poison. Slow poison. What's the sabre? The na wuka ye no. Se wukunu ni ye de wakɔhyɛ hin na no wɔteatea mufrɛ no ɔyɛ deɛn. No bedroom one. It's yes, you were hall one. So no need you need cash. I say Melly, me tea. Melly, I didn't see me. I didn't see me. Let me see. And look at dear. So I said, and it's a pine, no name saying I had a cry. Not a side, I mean, I can't say. Dividor is a dividor, and yet the infamous. Yeah, and I'm easy, made the man. It's me for me phone, so not me credits. And I'm yes, I'm a carbon side, I could talk credits. No, my friend, my friend, Brandon, Brandon, so didn't lie, not so. I allow which means oh Friday, uncle. My friends are going to make friend Brabacon, our castle. Actually, I'm not set up here. Right as you see, I'll send it to pound to me. To my son, find a hospital. Send your baby, number born, near should be here. Mark, comedian, Akoma, Yadimi could was Mark, you're doing yes, say. Mudimu kunu drew, Ukunu, Yakwache. I'm trying it. Drew hospital, no? Yes, we're free. I'm trying Akoma 87.9 FM Bema no wanyare. What are that? If you know. Wonin in the da and paba koso sorry. Mama chare. One complain is it yan ya. Mama chare. Ni ya fru yan ya. Wukunu oni yare bia pressure. Yade bia ni ne ho a. Wono no mahunro. Marco, ono die ebia me na say. Me na na ebia na me wo problem wo me anu say. And I know or program on it, meaning per se. A beer no be juma, or because say Jana chin and nipa, or benume droby. Meaning ya beer one knock. Who credit if you're saying? The pacho on ya near Jindamu and 38. When you're 38 and so. Ain't it ya in Mudru Hospital, Honua? Omo yihwa no mo se wa free mu ade abiem no mo kan yento aso free ho adefo oba wonne na yire ni kunu ada sori anopa na bob anopa be san Akoma FM you do hospital na amo say me fan say na 9:30 o say okay na say wa ye off 9 mu ho da bia de ne starting be 8 ni mu because be 7:30 de ba 8 ni mu na de ne happy enti me pen kofo na mo bua na ye de ne kono ye du kura na yesi o okodada mudi no dri no wawu mudi wukunu free adan ba bia mote no hospital be na mo de ne koy mamba cho ye sukula hospital ye koy ye du kura yesi okodada mudi ndo yeso okosan wo koy yesi wawu dada next ni ne check in ni moja ni ade na so e slow poison your second story ekwadi nkomo ma me wedin Pacho me did ya Mary. Ya Mary ya wo free na bai ma ya mente wonka woni wo fom Pacho ye wo Accra Old Barrier. Okay awia yi e di asem na de bai se mo Pacho misua ejuma na ejuma na misua na mia na mehwe me nti mi hu like as me kwa sorry nti so ma me ni bisa me say nti aya ho na hwem na me si me ni obi a ohwem ti o starting kakran say wo ma obema me 200 cedis na me de ato aduane ti o de mam ya na ma che mu mienu na me de half akoto susu ti me nya 8 million and also me so 1.2 na me de ko han dan if you want so you see na mo mo identity scanning enter masa na yesa na me ho a kire me nti me frɛ me papa say o ma mi scan ko to aduane ni a ho say mini boyfriend ana o papa be say we ni boyfriend ayo enkwe no me ka che ne say si ade me nya sa na emo ni bi me kwa asori nti me say bi ja ne sa na emo ne to nchen na be ya me nkonyem emfa mbafie o se sa ade me metra ne nchen na me se me betra ne nchen ya me nwa no mbienu kra ho de da won hwe hom me ka say kra ya pam ketwa ni free ss 2 weeks ni o ti fie your friend na wasi an yire wasan konyim oba ho fro say oba no o ye operation 40 million tia no na okotu enti en to school sem no nto nchene ti mi baaye no na nka me ne kasa se be ya onim obeti mase na ne mpesa o ye nka onye na me mfam ba me friend no o ka chem se enkwase asem na me ka chem se me friend ni bi mu obedo me se me penu mi ense o papa me pa chan o se me penu mi ense mo mabla bo mu dia ene mimbie ma no nsa nkasa biem ene o ka te ko no
esi anso me nua no so wo fie ne yaka ho asam ache na o se se ne wo fanom na de ne ko school nti ebe ya o monto ano so na ono de ne yere operation 40 million no ano ko so otua yaka wo so on de onti mi hwɛ yɛn nti sia na wasi na adwen pi se on fi yɛn na me pa mo kyɛw me de ba ese me srɛ mo asɛm betumi aboa me wɔ ho a even me o papa your friend saying pa che friend ya da ako wo ye adwuma bɛn pa che o you operator fa no wo pa che o bono in kranza woni na netie me pa che o da bi enyo no papa netina pa che o me ne maame netina achi woni hwan maame me papa maame netina achi na wo maame wan ya no papa maame netina me maame wo bono ba na yesu na me na nakote me omugyae awale me na me na nakote me ba achi si mi wie GHS na me ko 16 years na me say me be ye adwuma kakra akọ school ba me ba na me hwɛ sɛ na abrabɔ na ya na me sɛ nya hwɛ me de besu ye adwuma na me a me de me ho kɔ hye adwuma na wo free wonana hɔ abankran aba ba ye adwuma no hwan nana wonim sɛ wo bɛhye ne so na no mo bi hɔ mpacho me ba me auntie ba akɔ hɔ wo techi ba me tene nkyɛn na ohun sɛ me ye we campaign nti oka chem sɛ me nkɔ han me dan na me nya akola bi me de mo a me ye adwuma ne de metimi akɔ han dan what did you say mpacho bosumi ma na me nya 23 years bosumi we ma na nya 23 years ebra wo free wo nana hɔ abankran abepepa die na wo de ato abrabɔ no so no bo papa ma ne sɛ papa sɛ de aduru ne de agye sɛ oba me kɔ pepa o ana wo so ya no so wadwebo nti pake wo ne ma na san sɛ ne nti ana me ba ha na obi asi adwuma wɔ hɔ na adwuma no so me papa keto wɔ labade na ɔka sɛ metena obi nkyɛn na me sɛ metimi atena nti nipa ne nkyɛn ɛna me ba betena ba me titi mu ye adwuma na pay ni nko yie ɛna me free hɔ no ba me free hɔ na me papa keto asɛ ma anya ade nti me san go back to village na me kɔ ye choba wɔ su na me da market me da market wa de ye adwuma saa na me ka kyerɛ papa ne sɛ nko ntɔ machine kura ma me na me nsu adwuma me kan na ɔtɔtɔ papa so saa wan fi me wan fi you okay enti yɛhwɛ wo maame wɔ hɔ wo papa de wo ma wo nana sɛ ɔne wo ntra ne wanya sɛn pacho ebia na me wo be sɛ 5 years ko 6 years ada na mo ntem maame nkyɛn na mo ne nam wabra maame nso te ase omugya awale na ye yetere nti me nana ɛkɔ hɔ no ma wani pacho mo ka kyerɛ ne sɛ ne ye miensa ne de ono papa ne mfa bi nti me nana fa me ni machiri ba na ɔhwɛ ma ewie gyeche okay so ono so owie ye wie ye nyina na ne yenim ye ma yenim no woni mo maame nti wanya fie sɛn pacho 23 years 23 years woni mo maame wo maame twam a wo hu so maame na etwam pacho de bi ada e wankɔ wo maame hɔ da no pacho de bi wa me hwɛ yenda yen so yankɔ ye bank na me di me pa ni nti man hwehwɛ no wo maame te hene pacho mati so techiman what is so techiman me nwan machiba no de wakɔ hwehwɛ no nti wakɔ hu no nti on na kyerɛ me so techiman okay etiefo ye ba di nti ɛna ye do bɛma wo maame wo papa maame ne natena na wo maame te techiman woni baabi a yentumi nko na mo ntumi yankɔ hwehwɛ no anampo sɛ wo ba te yentumi amɛhwehwɛ ne ma etiefo ye bɛba hɔ na menkɔ na me ne ba eni nkomo yakɔ ba he ba center okay be me na me mo ha mejo so ama ko bɔkɔ de nyankopɔn adumu bia ye bɔkɔ pa na mo so e nyame adum ye ho ente de nyankopɔn ase fa ye wura mu e yo we de atiefo ne ayefo ene adwada adu obo ade aye adum ye nyina ya se ahia ahoɔden mu a na wobɛte dede na wobɛte ene no na wobɛte bibia na kyese de dodo na patie de dodo na pa hunu ba bia dodo na benya yaresa aye nkasemu yare a mo patie eye ba wobɛte ba dompe wobɛte ba kase wobɛte sa ba sasabro wobɛte ba michepe wobɛte ba majonku wobɛte ba misisiare bibia bi ɛwɔ ba heba enti mesrew awie ya yatena se apomuden die ehia enti se wuti ano ayɛ aso na wadaroma watie sɛ de bɛya yare na ye bɛka ho asɛm no anase no ma na ye bɛka no ebia na bi koso ɛwɔ wabusuam ebia na bi koso ɛwɔ mantemu sɛ de bɛya wobɛte no obi ho kyere na wonso aboa ne sɛ mete ba heba center ne sɛ yɛse wo mu yɛse enti fa ne onya hoto a wonso wanya nkwaje etimesrew ti number na ye didi dwuma na e wo ban heba center na fe odi wani a kyerɛ hɔ na wabɛgye ayarehwe me pacha ban heba center ye number no ye 0244 08
3482 0244 08 3482 ana yetigo no eye 0272 50 00 12 ana bepacho enkran ni kofo dua ne temam patemu no nso mesrem adaroma monye sa number we na eno nso ya na mo afre ewo ho eno nso eye 0244 988 004 0244 988 004 bepacho ba center ubehu ya kira kwan a kuma se yewo atonsu agogo Government Hospital kese na si on na chipe ubehu ba center ana se si ewurom wokofodua Eastern Region empatemu a ye wokofodua ye ne omo sports stadium no ene di hwanimu omo bo adwuma dendenden enti wa wo hwem bia wokofodua empatemu bia no ubetimi de wani a kire ho ana afa so okonkran empatemu nso a ye wo bi wotema community 16 lashibi aye Bemba West Club anaba West City me so ba center ye adwuma firi edadwoada broni se Monday ekopim Saturday eye memenda anopa no nwotwe eye 8 am to 4 pm me pacho eye no nwotwe anopa ekopim anwumre no nan enti se ope ba center sana obehu yen ba koda ne da nyina ya na ye ka ye ba eye enkase edi nipanya na enkase ka nipa bebre na ben me fa se Friday ne na ye na awotwe pepepe ma mi bi ba ho enti oba ji adura na ja ya hye se na awotwe ne se eda no no wa ye dai waba ma mi ba ma ko ye kukuru ma mi chese uso ni mu a obobna uso ni mu a obobna afa ni sisi na besi ni kotodwe ama maame no woso wadada mu a mfie de wo ho enti wo hwe TV maako oyare ni nyina na wone nana no hwe ana o ka kire ne nana ba ko se da bi se de maako esi ka ba center asemi de ma chinchina bre na so me fa mani kire wontime de mani be kire ho maame na no asemu oba ye ne ye ma na duru na wotwe pepepe ti se fia da American ye ba no pa maame na wahye fufu okuta ne hanki ye kwa ne enim adekro yenim se ye bekukuru maame ya na asori a wo ba wo di asa enye adeketo akra wo ba center wa woni mpanimfo tete no mu di asa wo Roma Sunday mu a saa no bia ana maame di asa ye yi maame folder man senka ye manako akohu doctor ebo di dia asamo o ka jema ko ye nchenyi didi no se si enfra no maame ba heba asamo maame nde ba ye no wayi Ghana card de akura wo so kura wo so ompemua ope maame ba heba enti yemfra no maame ba heba because adienti o ka san se wo bewura ne dam a ontiment ahodo a wato enkrofo a wowuruwo mu a wate a wokotue sika to aguo na obedu ba heba center na wotwepe ne ho oto na mana sore sika nso otu aye eye kitwa bi a enye kese wo yi na che a enti se wonu wanya safa hodie na se wodi awrusie na se otimi nante a afa no okofa din fufuro bi ato no ho so da bi wode maame ba heba e wonu wanso afi David bi anso otimi a change ne din enti mesrew se yenkase mu yare a entnase da bi Dr. Baye Doctor Bia say ye kase nkasem ye kase bi obi ye bibi ho experta eye ba heba center ne tisa expert ankasa enti so obi nkasem yare ha no ne de fo ani kire ba heba center me kase obi ha ne nan no otumi fro se doctor me nan no emo adiem enfri chi enye hwe enso mete yaw ewom yaw no obeti wom efri se yare na abadue kase enim enu nti na wote yaw no efise nya se wona abo ade mu nkwa na wo se wote yaw se yare ni nya ebewura mu a obeba abete yaw egum enti de me ka kire me maame ana me nua no mu tie me ne se wote se wona no yaw wom na yaw ya me so fo ni kire ban he ba center ya na ye wo ahaban a ewura kasa enim ekoko yi yare ni nyina afiri kasa enim ema kasa ni nya ne fa hodi sana ban he ba center ti enti domo eba wo nyina te se maami wo mu nyina edi adanse edi entia ye yi yare ni ye wura mu akoyi yare na afiri kasa ne ho ama kasa na de ne ho enti mesrew se wutie me awie ya se wo nan etutu wo se wo nan emo bibia mu na ye wo ya se wo kotodwe ni tutu se wo sisi na atwe ba wo kotodwe nyina na bi na maame ne de ba ya emfie bebre no wo beji na yare sa na wo twepe fadi nyina so ye ban he ba center wo de fa bedan yen
yɛde ahaban ni bi bewuram atu ase ama me ka say ebi wo ho aya na enkyerɛ sɛ wo ba ya wo nan ye oya ne atam aduro ne yɛde aka ye wo machine ebefa wo firi wutiri so aba besi wo naase ahwɛ yare kura akɔfa saa wo nan no kase no ɛyɛ wo ya no na yehu na dia ɛdɛ ne sɛ doctor hu saa yare na ɛho a obowura ɛdɛ mu oyi ahaban ya wo na wanya afa ahudi a wo kɔyi enti mesrɛw sɛ ye wo sisi sɛ ye wo kotodwe sɛ ye wo spinal cord wo chika sɛ no sɛ ye wo kon na wutwa entwa sɛ ye wo abasa na dabia ne da nyina eyiyi na eyiyi upagya empagya ni nyina no fo ani kyerɛ ban heba center sɛ oba ban heba center wo de ye nkasɛ mu yare dia enkonkɔbɔ ka wo baabi sɛ me maame no ka o sɛ one day woni mbeba sɛ o ka baabi a wo mu akopa na sika o mu atua enya na ankosi aga etimi srew se yenkase mu yare a foni kire Bible center e wa atonso ago he mesi wusisi no achia ko hye hin yebema na street ukotodwe na hono eye wo ya etutu yebema ni nyina mu adwo wachi kase na bubu ade woguo a wuntimi nante a Bible center de aba ne beka am watimi anante etimi srew enkase mu yare a foni kire Dr. Ba asoyeye e wo Ba Herbal Center ana ma ko da ne da nyina nye yare bia na ma aduru enti yafa ababa wo bi a yatete no wo Ba Herbal Center wo ye massage wonde de ne nsa e massage sa baba woni ye oba bi a chese ya training na nkasa na ne nsa na ode betache wo no mako enya de ketwa enti enye bibia na e bia wo yare a eba mu ado bibi wo kro wo so oba me enipa de ye nsa emia wo kakra edokro nkakra ma nipadua no etimi ye dai egina enti enu nti ye wo bi wo nti fo ani kire ho na bra na yenye ni nyina pepepe ma eti wo de wani kire Ba Herbal Center me se wo ba se stroke a ye beye ama ho ato afi obi wo ha wo adwenimu haw wo abodam fa ne bra ye be ma na duro edam ne beko epilepsy etwere ene wo nipa ne so amama bone agina nipa ni timtim mere kakra bi na abo afa adwene ni wo behu se na no utwa huro no da ho bra yemfa aduro ma no ye de aduro no ma na behu se twa na wotwa ni nyina eto atwa o ntwa biem enti me so Ba Herbal Center ba se ye se yare bebiri na mere na enso kese enti yentimi nkeka yare bia enti na mka che o se yare a yensa no eye ani nko a ema yi tie me o mka asema amoso eto no ewo ho bra na beje woto na afi yenye ma wuyi afi ubema na enya adwuma nso bedru Ba Herbal Center ye be ya ma mesra ogie number ni sesi a ne mfa kasa na emra awieye me pa chaw Ba Herbal Center ye number no eye 0244 08 34 82 ana ye tigo no ye 0272 50 00 ana me kasa temani ko fodua fo nso mfa sa number we eye 0244 988 004 me pa cha ye wokumase atonsu agogo ana temanso ye wobi okom 16 lashibi ana ko fodua nso ye ne sports stadium no ene di nhwani mu mesro wo yare nyina beda Ba Herbal Center wonso be change wudin enam se yasa wo yare na aba na yare ni nyina akọ na afi eto ya ye ka wunya de nya wunufu a na afi mutu anamo a emrane eni sebo eni eni nyina no eye ba ya da yetiefo nyina ase nyame nsa menu abema afi ya mama kwa ba bia me de ba akoma mo nsam dwumadie no eso ye ni ye nua ba Mary ento aye nkomo hwehwe no eso Mary enti brebain na ubenya contact se woni wo maame edi nkomo brebain mpacho eno na afe na me ko 18 years okay enti nkomo ben na woni wo maame di na wanye wadwen se wo kɔhwehwɛ no mpacho me na me ne kasaba na me say o mesra me wo baabi a me won me ye choba tinka o mehwehwɛ me na maame no kra ya na ye ne ya say mini me maame me aka kire madam na me ne ye choba ba me kan na so oniska a o de befa kampo na me ka say yo when oniska wonjai na de no nso ankɔhwɛ no amma mpacho na adwuma na me ye na mani wo so sansa me kokra de we o ka so oni bi no me kokra me nyam wo bia mfiri ne ho wo maame ene wo papa me wo science na wo mo entemotete ba cho ye tere
Moya 3 na me penny una ye penny ti mo me ense nyina mo ne mo nana eti ana se ebi wo ma me ho e na bi nso pacha na me ne machi ba na na wo me nana ho ti me bedi pa na me nya eska no me ma ni free village e bai se me de ne betu adwuma me de ne tu adwuma machi ba na ma ni sua adwuma wo triple open 2 years or 3 years no yale ya oda ho na obewu nyame serious na yale ni mo de ye de ne hye akire rheumatism e won so ne last one nyina mo yale secular rheumatism ne ba no wabubu ntie de ne fredwum hye akire bai ti efie na metim na teshi om ka chen sese manhwe yi akola ne bewu atome so ntie ebe ya me mane nko ti like ne say Facebook phones ye bi na mitimi koshia mebusuani baako oye me ma me baketwa e wo circle abayo akra be 19 years timi ko hu na me chia na me se ne me san kona me ye ba adwuma nti ono na ode me ma me contact ma me e na osan de me ma me panyi baako contact ma me friend no so ka so na me se esi me nwa ne yale da ho esi e wabubu kra obeko we kra gin se bia me peja no me ntimi me sua adwuma me a me ye choba ti no nwa ne da ho so me pa twan me ana na me hwe no okoye nso a nyame adoma ne ho akoto no papa na nsanto afa na nto adwuma me papa ni din ya da akon wansan fa na nto nso nsua adwuma na akora ne de ne nam ho saa ebesi ne ya me no kase ya afi de o se o mantimi anto machine amani nti o san de ne ho akowura GHS3 se okotwono na obi se obehwe na SS ade ni mu de ye ni mu ade kakra ba ye nya boafo okay enti sesei ade na wo pese wo papa nyama wo ko nkran no enya sei pacho me ko 16 okay eya 8 years tore bia wo ko papa ho ko soso ni mu ade yon kakra ko sisene ne ma bi ko nsuo bi ma no wo ta akosra no pacho bebi owo potin ne kra no minim na nya ho na wo ne grandma te no na bia wo me maame abusua fie na me grandmother ebe fa ye okay ye fe Mr. Dakon Tachiman ene wo ye nua ba Mary ne papa wose da ma ye adwuma o manye sika kakra na nka me pe bia soso na me de me ho akoto adwuma obisa ne se wuni boy you hear wan kofa ba mo wose wakoye ba enwuma dodo wasan ne waye ma ye choba be 4 why ye choba e ho no wo fufu ana wo ye dai wo serve anade na wo ye kokko nte banku enkwan na mo ye no so na mabo abe ye wo abe be size 15 mienu osu market me da wa getting to 2 years ye choba okay 2 hello mama ya for sia pom te say e ba jo nyame adum ba to na wo so e nyame adum na he na wo e ba jo no wote chiman wo ta chiman wo ba ayi Mary woni Mr. Danko ba Mary ba do se woni Mr. Danko ba Mary ba to wa me ni ba pe ni de Mary yo na Mary way hello me Mary way hello mama yes me bisasa Mary away me ba to wa kra wa kra wo wubusia ni bi ho ana me ba do da bi me ni se ni jawale na obefa ne koma ne maame oni na tiriba no ja keto ana maame okay ade na mo jaware no mama ye ko de na mo yo hello ma me ba do mi mama okay dem say o mo jaware no na Mary oba pani wo fie say me ba do na Mary wa class 2 oni na tiriba nya class 2 na o wo fie say me ba do 7 years we are no wenya okay adena warija ya ne ba ya no umma be ma ne sesa wo mu nyina akosa we ba do wan sesa wo mu nyina wo ja ba ko obodia san chechire mu e we ba do obodia se but what the na I say wa start here ma sem ina on fi ni ma wo ketwa nti ne kwande ya we do mo operator nena me charge mo me flip we di don kron kan kan ti oba me ni na tifi kro na buti afo kra nyina ba me ni wo mu nyina ye du bebi tana ni kuno fi na me de me ma me ensan nyina koye ana oji nti fo ni mi no de ke to ame ye de e ma me wo de ke to ame ma me no ba chitima ye bedri ya se kwandi o di ni mu ne ko o ti ni na ti ni fi ya o so so ti ye le
penyin say tini penyin for say be ma me ne wa na ni ne kura kwa na ba ko de misro me yen ni pia na sana wa de kwala de kwa do mai de akọ nti ba talum penyin phobia freno ni fi fa mo so ema afena na me ba me ne lazo no o kasa ide lazo kasa ma o so de be kwa bede be ya tin ya nyati ni ya bun ba to ma wate meti ase pa me ba ne pese wono de bonya tin to ya tin ya ka ne papa de ne ye den ekoi enti be ma no bodua to nkoda ne so ana me ba to obodia te o tini na tini fie bi ma okay wonu tuni na isi ofie bi mba wa modua nto so se wo be hunu wo ma me pa cho ma me misa we wo ba Mary se wanya fie sen ba do 23 years me pa cho se wo ne wo ba Mary bo e bonsa ho a wo be hunu me ba to me hunu no ma wo jidi so be hunu ma me ba to ane hunu me ba no wo na di sen fie sen ni me dia sen dia me ba no what ma ba Mary esu ma me ba to me tia wo ba Mary otimanim wo ma na iti ni suo wo ni wo sister kuma ma me wo ya fro say wo ni wo sister akosua say wa wo mo bi ni na esu wo studio ha wo ba no wo behe so wo TV on check ka wo hwa wo ba Mary ni suo na e wo no akoda meba akoda ne ma me ne papa ti ase bad wo ye janka ma me ba ne ye janka na me se na me wo me ba na ma na me ka omo la zo na ma wo me dia kwaye ti sa ma me so pa wo pa mo me ba ne 17 years hu ko yi 18 amon fo da roma atika fo ma sa me ba ni ma wo se sabe kapra chono bande use ni ma ni niti kata masada insista bisuna na bla na se bla ei dia baira no ya frena no fa dia de ma me say wo ba Mary enye fie sen ba do 23 years wo no enfie duonum yensa ni wa bra ye nyina ye to Ghana asase so Mame ama yi ment mano wai ai ya fosia mpacho mo adwene ha mame me say mame tie ba wo ba Mary o ba pani Mary 23 years ni wa bra ye nyina ye te Ghana asase so ma me ba to no kura dia ani ka se 23 years ni me no kura ma o ba fa na tiba afana fa o mu mi ni nyina Debbie, Baba na Baba Falcoda no meti ase. No, but Papa fa woni me. What fine, but what can say what fasa wo fa. But who bet me ahwehwe wo ba na kira kwan. Beta do met na na kira kwan. Na and what na what 23 years. Se wo ba no ene na mo he. Papa na na yire. Ban ba do tie. Me too. Ban ko do ne papa na na yire. Ene na na se me Mami yebusieni papa na yebusieni bade utie ma kasa fosia kasa mi tie me bano ka fa na wo yima ne papa na yire nti ne dia dono enya me ya me bano se dia nti tane baba ka se bi jano fa ma enti wona waka se ya kira na papa se ya o ka tanu nya bata na o ma me ni awo kekan de ase ensi kwan ma me senka obekwa akohwehwe wo ba Mary a kira kwan ma amede ketwa na ba ma abua ko ni ayi mo tekina yo bia ni kawa me da ma o bele an fa di obi bia ma ya me me ne ketwa yi 17 years na sai na ya da hospital ma mami e mami enti ahukire enti na wait to me ahwehwe mo ba be ya kira kwan for the past 23 years no ahukire next ba mi ni so 17 years na say akwana na say you ma ne ko am ko so bi pa wo pa
na no kwa ma wo be me so di me na nyina say mami what do you feel saying la ja say me pa che say what you feel saying ba do me 42 years 42 years ba do ma ewurade na mami me ka say won number fie ba aduasi akwa aduaso 42 years then we are very strong and energetic here mami ka betumi aye adwuma sister mami from sister wonya me mami from sister we na wo wa hoden se wo betumi ahwehwe wo ba no akira kwan 42 years na wajai wo ba ma ne nam enkramontre so o me pa che wo mami sa o se wuti wan wo bi frɛ wo enu wo ka kire wo se mami e mpa che wo me hu abayo bi se wo wuda ha na me share phone ne so no number we na di nkan enti na me de afrɛ we me pa che wo bomode ya na bra minua enka wo be fa ka free baby a won wakɔ akɔhwɛ wo ba ne funu ana ka be ka so mo mfa ma me pa che o mi ti ni ye sa kene say na dia kan say bu ma me wonye me question na no me call and dodge me bi say so obi frɛ wo saa enti nka wo be jai de wo ye bi apɛbosia akɔhwɛ wo ba ne funu ana say nka wo be ka so mo mpa baby entutu no ntontwene ma mi ti ni ye sa wutumi nya emudi ahe na wo kan mi ti ka say funu no mo ko tontwene enti ka be fa ka akɔhwɛ atenyi me fi aboafo na me ngasa ma ho and when to me amfa ka ankwɔhwehwɛ wo ba ba akira kwan for the past 23 years you have no excuse because me wo kasa was 70 60 something but 42 years ma me 42 years enti woni wo kuno no sese mo jai akwara no waye janka ne maame ne papa te ase but mo ye ne janka mama na danie janka edi asam na wo ka kire wo ba no wotia Mary no mama ni nkomo eno fosia no eno wo ba ni nkomo Mary eno mama ni nkomo Mary chia wo mama e wogina so ma yes me chio yo oye na mi adon Ewie. Me bisa ho say inti ahokyere nti na na ho hwehwɛ me na na ya ahokyere nti ne me hwehwɛ sɛ wohwɛ agyayaw wachi ba mienu so na ko yi ma wo nkyɛn ima me wɔ na ɔfrɛ sɛ ima nya stroke nti na ba wo pa mi di ma me tete mbe fa yi ma fi nkran yɛ dai a ɔkɔ papa wo nya wo de no kɔ papa wo bisa say you mabra o yale no o pati 1,000 o penti 1,000 the next my be pawo panam dewi ma ama yi man ne o da so nem etima so na jaya so the same thing ya mi chawo say me say we ni da na me ai say o papa kan sendia na ma ata o me pa yem papa senti na say o papa ne o na nanam ne ye de no wa kwa no mi ma o no mi ya te ye bi an kamiti bi a o de be ka ta sa ya o ma mi ne bi ya bi to ba ya ma tu me da mi tin so ta na de abia sa a ga ka ba ka sa yo ma me na ye me ni 50 years 45 years so ma ba brewa ko be ma ba brewa ma ba brewa o mi ndru sa ye so mi chamo be wo cham 60 years ma yeah de me kan say ebi ame na na ehwe me tezia no be kan say ebi ame tan wachi but de oye ne de wanya de even me na ya onu crash ne mu nti na zo friend me say nya hwe me mehwehwe me nya lo fa nya hwe me mbra na me mehwehwe ni nyina aka hunti na yesa me nananom nso etan me papa chi e de ya obutie me hwehwe na wan hwehwe me de ebia o msa ho kire ba isa me bi me fra o se ka be hwe me manka se me pesika mpo afiri ho de be ka ya ne se ka bra na be hwe me manka se me pesika afiri wo nchen o atla me se wanya adwuma ntin ka me me na me ya
me tini ya homa ya lewa ko su mo ba tutam ma me na obi ani kwa wo betumi ahwa yaw ama wona enka watumi aba ne ba do ma sanya me fa sama se me na mawu ana yaw na wu ama da hospital 2 weeks 3 days amanfo ohun na no e na ba ma bi omu yi ya pasie akira kana me ba na ba sai a teacher for school for nkra ma ana boa me wobɛyi so te hɔ sɛ wobɛdidie baabi a wɔda ɛfosuanti na ɛyɛ a woyɛ mo nhyehyɛw ma bi yɛ mo hyehyɛ deɛ daa me yɛ mo hyehyɛ we da me so ni obi an kama to me to me ma me ewu me papa ewu ni ana sa yɛ no to yɛ ho ba de wuti ma yɛ no to yɛ ho nti ne ba no ade a wo puti na ma amanfoɔ ɛboaboa me kakrakra bato yo na what is ayi wo be ma na wone na wo Mary no e ka kire ne se okosu adwuma ofred o ka kire se woni boy onko fa boy na mu ano what is bato yo mi ana mi ona me fra we ni wi esuru na me se bla ya wa wi esuru na adam ti ni nya ma ye ntino me pese oba wo nchen no ka timi there may be some what is some say wo bayi pesika so ne bre so sika kakra dia kosu adwuma no be ma ne ka kire ne say onko fa boy oni boy ana me ba do me ba ne fra me ka kire me papa ne de oni ni kom okay nti ofra wo ka kire o me ba do me le fra me bo mama ntie so me ya sa o oni o kra ya le papa yi siwa me bra ni na fra ba ne fo wa se ya bu tia fo mi mo du se fo sha kra no baby awo no me pa che wo fa che me se me bi sa question yi fa che me pa me pa che wo we are disabled like ebia wo ho baby atochema ba do te wo ho baby atochema na ni ankasa ai me pa che mi sisi enti me chese wotumi koba like sabi o sabi mpacho mo fa nche me wonya yarefo no me nye yarefo ba mi se me ba na da enti ni pa o pa bi ya de o de mam na wo de no edio etifo ebi bisa ma me gina so ma me ebi bisa say ayi Mary eye yarefo na mpacho da bi onye yarefo Mary aha mbado me se de melu ma anti me ba melu wa Mary na make no ma me wo de gina so Mary almost so yare for me say there be sorry mu no very nice girl very nice girl one picture o ma me picture wa ha ai munyi very mo hwe Mary and anu awo ba ya wo kro ye wo pie ye ne asi hey yeah girl me very beautiful lady oh yeah and crying obenya wo mo ebi okra nanim aye buka sikura no wo munya boys na ka ye very nice girl tuntum na wa nkoye memasem wose makoye choba wa ha makoton we wa ha ma enkrabonte so no kwa na tie obi an control no enyu ani busuani bia na tie obi eni ni so control nka Mary ogira hai enka wo betumi aye de wo pa bia memasem but wanye choba waka banku waka mutuo waka betie wo horo nchansi mu wo ko serve wo yese wo se dade menyeska kakra so me so na me nkosu adwuma wo se woni boy adeno ye frɛ papa no ye bold asai ka kire ye sampa wo ka kire so kof woni boy imagine papa about 23 years nkofa boy oh nah this is serious yes serious rehosem o mami ni mo no mami said be yi twema wo hu no be ga je so ni hu no wo ba no ebia wo de sa wo se be ma no ana ebia wo se busuafo ni bi o mami nua ni o mami bra on se Mary se o mami nua aha enti definitely wo hu nanim dua no a ene wo de be hu no se me ba ni nie but nka ma Mary a wo gira so ka wo hu no mo se ono mami nua yanim ye ba ko
eno na be mu wa kunu mame na wo bai na woni mo no me ba show da bi Maa Akos na wo so woni mo no ba show da wo na wo to Mary so Mary mame so say ba to na chi ba me ni so nim Mary mame achi ba me no no pa chan enti na wo ni Mary da ba cho Mary ko na Mary sha na me so mi sha ba ya na me ko Mary pa ko di Akoma ma mi hu nyina ya na me ko no ho ti a me ko no ha na Mary mi o ko school sa wa tanoso ti e chere mu sa wa dem tam ti ye no be ba ma na be fa nkura ni mi eri di o moko e na o ja akura na se we ale fo na to me sister no so se bia be ba no frema ketwa no frema na ka se bia ni kuma se na ha mi o mi frema pa mfa na me ma frema kunu na ka che se bla ya o se na ja ya ka che ma de nti na ja ya wa fra wo he wo kuma se abla mi wo kwa sa ha ya no me ne wo na ja ya kwan be na wa ja ya bibia no wa fra bo ma ne me se o bla ya o akwa so fra wa omfa omfa nti na me na wa fra simi so de ma fra no ai wo sister na ya akra no mi ko ji no se akra na no ma do sister man akra na no ma do me se bla ya we enye ni time me free wo akra na se wa wi school na bi senti na kwa ile o fra me aka kire me no tembia me kan class man na wo kasa wo so no kan de opa bia kire me so da wo bo me da nti me kasa atia wo okay enti me sra da ya school nti me sra wa ma akra no ma won ko school no na wontim nya adwuma bia me bo betre fo sua so wo so nya adwuma bia ya betima hwa akra no wa wonu me fie se le fie sitie wa busuanum me ka ga dem sai se me nne se me fra ne fun so bia kan de ya so wo bo me dua o sister ba so ni kunu no enam se e bla ya wo so wo bo me dua wa agya ya ho sa ja so anko school bia de a wo boa se me anka me fraka to won kwan san se me sitie me ba ho a enya pam no oyire no mienu me ka no kate me de me fra no onfa me fra no onfa ti Mary be ba me ho no e fon so na me di hu Mary na me ne kasa wo fon so di nkoma na o se ma pam ni mpakọ Maa Akos mu ho na me se debra me wokuma ase enti ase fon so na kasa san na me tete me obesi me so di ha sitek usi ase ko kanya ase no afaka usi na asa afre me direction san na akwa be du kuya da na nwumre na me ko hia bam ni ko ofie ti e kwara me sa afre papa bi ko no nya adwen sa kira se bia obehwa agya ya na de amaye ofre na me kuru ni se ofre na o kira se damba cha se nya me ado se anwumre na o se da me pa cha o agya ya school na me frɛ wa ka kira o se mama ya de gwase na wo kan he no nkasa nkasa sɛ no bi o yesa be dome wo ena mba ne se da na sami no kai nkasa sɛ no da so be dome m no ende hwa na me communicate ko na wo kra wo friend so ka so be dome wo mpa chan e dia sɛ no kai o se de o se sɛ me friend bi em o be dome me di nti no so friend bi em o be dome wo sama ko za ba ye nanka me friend na wasesa na adwe nanka ha na me de ne ba no ya ka ne wo fie ti me share da friend na me se me recording ti me friend na me se da me pa cho esi a ma frɛ mi se minua ne yale aba wo school ti esi a wa ba fie no no kra ansa na obeba fie wa frɛ mi se ohia 5 million na ya pam no course na okoye visual art teacher ne be kira de oni ne mani bintu o si classroom o sa na teacher ne sia na te na ate an mfa so be ne wo so na wa pie ti ne ra ho ti wo se esi a wa nko school obe no poison me ne papa ne gu so kan akora ne school no se wo kan sa asem ne bie mu a ne me yo me mpɛ nkwase asem bia ene ahwɛ ne na mse da na me obi a me sua adwuma de me di kra no nkrofo adaroma wase hwɛ ne so betimi ahwɛ na mse da na ne wo kan nkwase asem so ofra me kasa nkwase asem ni biem kra me do me ho ɛna hɔ a me ka ɔno mpo na ka te man ka te mpo wo ka wo nua ɔno akasa ne ba ho asem school ho asem kyerɛ no obɛdome ho wo so wo hwɛ no wo ahwɛ wo nua no ntimi hwɛ ne sɛ me won kan yankwa ma nti mpacha me kru no me o se o ye fun wo ye adwuma wo pa nua o fa ba tena o do ka so ma ba no ba me sister man de on fi nkura no on fi o ma me ya we minim no ma nya fo so kura ka me shak me twam eti bi me ko nka no se se wa me ko hia ba me ya o de wo sa papa na me se sa to ko afro se ma ye se me sa na me se okay ma te na wo hu ma me na mo wanka no se ma hu rosemary a me na mo kasa na me se de ya me ase ma me ya wo so ni mo me me keto motu kwa betan kuma ase a me ni obi a obo wa brabo nta betan kuma ase ase enti wo akara ka mi wa ni be hia ya ho to do otu nsin de bra ba me da bia ba me no ba da ma ya ko se kan se na wi no ya de wa ko no se ma me ni ka eska kola na me se ba me a edi o mi cross me ni bio ti mo no se ma da fe 76 intimide ba na so de bra da ba di de nya de wo ba du mi ho de a me no ba nya bia di je fie timi fie ro ho ye nipa mo ko afo nkura mutum tu an se wa beje na ma ha kwaje
na me kan say kire akra na akra ne ba nti ma oba so no kure me kunu nya adwen sa kire bia se bia obefi ni ma no se bia akra we se kra ne kra ko school na amanfo da ma obo ma akra ko SS na kwa ma akra no onimade akra onimade pa ko ne twa wo fo do ma akra ko school yes anka kwa wotimi ko school e ka 5 million kwa me kunu nya no so onde oni bi enti ni ba no pa on hwe ni nua no obetima hwe no ono hwe no obetumi ahwe no oso da ma oso ye aduma wo pa nua okuta wo plate wo pa nua e won kwansa nkwansa nkro ni bi asemi ni wo asemi afri kro ni di okay one ba ta wo hwe ba ne ma e hwe wo ma de wotuo matu agu Currency Ventures na de Sahara mission na J capsule saba me sha wo adane mu san ya de wo ba be ma tete wo ekro ni sansa na eto prekese wo be ma ho nya kono emu aye mre efon wo ba wakoso ekuba no mu o ensuo se cha wo ngo e wo nwe anade bia ode bua ne ma white bi na wo enye fenye ne ka wo de eye Sahara mission na J capsules no wo hwie Mr no 3 capsules na de anum G capsules no yenu wo de to aso a ya de ni na ebeko enfa capsules no enfa ensuo enum capsules no feduro no na efa nom capsules no Zaraman capsules nso enie bema ononum ebeboa ma sisimdin be ya maman yi wo sisim no nyina afi ho na afi ama wo sisimu ayeden eno ne Zaraman capsules no ebegina so na jese won so atumi adi abadwuma hindi e ba mesha malaria fever typhoid jaundice wonam ya so ebia wudware wi na honam ya ohene wudi twidan bomodi ana nonum hindi heba mesha ne bi enro doso nenso Zahara enro yidie edamufua frɛ 0246 348334 0246 348334 na Emma wonsa enka enupa yi bi na Ayiko seasoning powder Elan Spice Trading Ventures send ye dia ba Ayiko beef seasoning powder no kwasam se de ye papa eye kama wudi stemu wo na ntwinam no dwana ma ponche no Ayiko jollof seasoning powder ne fa go jollof ne mo amu no jollof na ye bo fa na de fa no ebi nso wo wi abese mortar wo nya se wo de jollof seasoning powder no begum ebebere na yi mako Ayiko seasoning powder eno so wo de go stew no still near the pa supermarket mo enye na 0244 16 0750 0244 16 0750 na just one man sa etumi akabi Daniel Ben Trading Center ya de Daniel ba mesha ba malaria fever typhoid jaundice wona me no be Daniel to na ba mesha ne de wo ko ficha wo te ya fichi ko sisi so wani so briwu wo ya bi Daniel natural ba capsules no sisi ya de o be medro sisi ya de me medro Daniel natural ba capsules na mekan Daniel ba ointment to se de abo ye pa wo di twitwi wo aposo no aposo a wo ye so relieved Daniel Prostate O capsules o prostrate no bomodia na onso enono Mr. Fredman Seba Samenko opidan keba adum chemical santa sedani eba ya wo ashtam rom yene dani farmer ene hwani mo fra 0273 392877 0273 392877 Mary wawoda Mampa cho debi hey wongoy mpacho wosu wo fie san mpacho 23 years mpacho wongoy mpacho debi na wo boy de mpacho first pan na me see the major cra be 1 year mpo na me nyen be 1 year na oye senko de me beto edwuma ma hwe me by me pene so ese on famintum no me sandwen hu se bia obewie na akire meka che nsame nwale na bekwa kofa nsem aba ono kra na eboa me ma me di machiri by 2 edwuma mu hwe no oboa me pa by asori ya CAC asori na me ko ma me hu sa asa me ba asori a na ma ye din na o se ade na me se ma bibi tete me na o se de na me se ma me wo boy ba me pese me gyan na nka bede me ho manya me nti me ba so ya na mu ka nyina emfa me ho kora se ase me di bon na me si aso ndem na ma me se de na me hia na me se me pese boy no me ne ntamu tete na so no so na ma miska eto aduane sesi ya nti me hu kwan ya me fa so aka se me ni bejai na ma me ne tu me fu a se bitimi ya sa de a kakra me didi oba ya mpani ampa me pa boy ne chewa se de adu ne de mesra no ye ntamu nti ono so temase ma me che nse me mpo me fie omo mpene ma me nwale kramoni boy ne kwa na me papa obisa ni sika na me papa obisa ni sika o papa be hu san wo boy no obisa boy ni sika that time no obisa ni sika just ma challenge tro when challenge tro me ka chen se obi na apedan ama me se me ntina mu sansa me ante ne se menyini me nkwa hand dan ti obi be ma na yi 15 million a rent dan ama me metimi ntimi nua ne kra be ba ehwa na oba nti wana na se afa to le me no obisa boy ni sika
enu ti no ka kire wo say ewu pesika dia kofa boy no na nsen na oka sa na me ka kire nse da mejai kra ko 1 year nti sofo ma mi bi mpo na o ma me na emedi nti na papa sanje efra boy ni jiska no friend busa ni ska ba friend na me na me diska na ma na ye mani wunti na me de ama no nti se na nti wo de ma na no aka kire nse wo boy ni na dia ma asefa ma no ebi wo ha me ka kire nse ho no he said that no friend me say okobo spray 1 million ma na me that the next can no me jiska na 1 million na me de send no e na emlebu nso ne ya be chi na court 2 million na me ye choba o labadi asemwe me send this kama me grandmother otete me e na odi bi source no mu di yi na nkomo chi na tom ba e say wa ya na adwen say aseye no ya emfaso bia ni ye so na menwa ne yale ntie bia ye nye ne behwe ne daache ba sa adwene wotinu de meka ne se won sesa na se me nipa boni ni anka me papa wutimi frɛ me busa miska ni nyina echi me ma ba na nsia na yile ne ma me 40 cedi ma 40 cedi no de ye me kensem a ehu hia nyina kire me se na yile ma me 40 cedi na ma na si 3 days na me se da nti 40 cedi nti wo pese me nda wo yile asesa nkosi mfi ahe na me sika me de ama akura be 5 million me akura keto ya me na me ye to ba nyina e ma me papa panyin ka chem se me pese me bo bla boy mu a me yi me ma me ne me papa kolensi nchen manfi no me nyeska na obisa me na e mobo na me de asen okay nti se sika sen na wo frɛ wo papa sɛ enka wo hia soso na wo de akoso adwuma no me ka chen se trinsa no mbeje be 7 million nti on de me metu nti ke be ya nko onto machine ma me sewing machine no na nka trinsa no de wo a wo betumi afford nko onto sewing machine ma na nka fa koso adwuma no me kan no toto papa so enne ochena okay yanhwe Mary Mame na gira wo yo na emomu wiase pa and wakasa boko se abrewa when you 17 years bra Facebook live Mary ayene ne iti ne maami a ne ane ne kasa wo phone so ne ho so fe ne ogira so no ogira TV no so Akoma 87.9 FM bra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM uhwebi ewo onua papa ne wai uhwebi wo onua TV afei Kings TV and Star TV uhwebi so ewo ho enti bomodia na ehye FM ayesa bono so a 7 p.m. OIC TV be repeat jumedie live na afei ebo 10 p.m. so a onua TV so asaya repeat na live ede amaye ebo 10 na onua yene akasa yenua TV na ni da wo TV3 tokroncho no ni mantwa bia makurase ba bia uni ho a wonya onua TV ehwe wo be hwe na 10 p.m. repeat na afei OIC so a repeat no ye 7 p.m. Aneseba industry pacho ye mami ane ene ne di nkomo Mary Mame ya wo hu ne ba for 23 years but what Ghana monte so he ya won ye de no ato so no aka papa o ka che ne ba se kwada kofa boy papa wo ye adwuma but wo su bi friend ne ba ne se ka che boy no send him iska NS ointment so pimples ebeko stretch marks and a cocoa enkabone mobondia mpakoko ni patuntum wa motromu bom just a wankasa dandruff uti numua na ebubu ni nyina ode po ni nyina beko na ye NS ointment awake natural capsules no ebisi immune system bema wa ye mra wode no bema wodi bol so asesi ana wadwe so nkuruma prostrate wode no odwo so wa yase ye we ya woni atenka oba wo fiti kromu nye gonorrhea wonu na to ne musan yade bia awake natural capsules and nest ointment enupay bomodia enkranfom ko kan shi drugline kinso ke ba repair venture tinata ba base life pharmacy nisi pharmacy and a rejoice ko foduan foanko gapson delight drug rights bino and ehonso benya bi enkoko owusko bi hillside and a bb pharmacy kaswa tribe of judah kuma say Jania ba Missy ba kolona ke ba have me and a fake riske freyera ernest na kwaje ernest ointment or ye ridie ye and awake natural capsules are emawa pomden fra 0245 079915 0245 079915 and now 0276 537701
0276537701 quick credit wanom esebra na beje bosia na efa kwaye adwuma fa tetre wonwumanum na bibia anya kama quick credit number ni 0596920833 0596920833 hey Mary wo papa na ti motor so yi mpachan and wo yesterday wo twa sa fi measure Mary papa eyi wo so papa ndi say yada ko in wo fire pache fi achem sanku binase en wo te hene esi ade o techiman me pacha ye papa ne nie wo se eraba kwere kofa boy ate na o yonko wo mo emma miensa nan ye num no wo nchen wo nom enti wo so kone kofa bi enti ye behwe Mary ma ye behwe de ye no papa bedi nkomo na ye besie afidie no na wo hia na wo di akwaye adwuma pacha afidie no pacha etin sese kan de wo ho pacha okay all right nti ye behu de abaye why pacha okay ya men show mon twen ye afa ye fa tell story ento aso ya ye fa tell story ento aso tifo mame ma na kwa bansa na ye twa ye ho aba otwe ba pada otwe asisi yade wo ba bema enem nsan yade wodepu ba futi krobu nye eye koko eye pressure eye watenka na ateko eye stroke eye watwe masaka otwe ba pada bema wunyina so nche bema mu aye mresha watwe adane e ba Mr Fredman Samenko tabia ba shop benya bi na divine hope ba center de otwe ba pada ba ye no ye wo makro abusuakuru wajanshin frayan e wo 0551228281 otwe ba pada 0551228281 abibidrom samso so jane hye wa beba na wa wonim ye twa ye ho aba mame udin wagu agoro no bom to said ye me bi bomi me ba cha ye frasen ye fra balijetu alijetu free hene na ba pa che free fancy wo free fancy na ba eni ye be fancy ohun ye be fancy say ye free fancy nti eni ye be fancy ye twa ye ho aba ye ba ye ne alijetu abeto feel levitate never spread Akoma FM. Enti ka modern free be ma no wo so na no oda like bia woda no odu nti ato so ana se na no oda de na no wo ye wo ka nim kopim se mudru hospital so wo ma compact sorry o ma bi wo ye fie wono mo enti na me kunu tin say ana ono so tin say na me so tin say enti ma me no amma me kunu abam no say na kodu hospital wono ha enti ka nim no na like ebia ne ho twetwe no wo su wo pre wo ye bibi ana no woda hodin kopim se mudi ne dru hospital mana ohume enkaka Akoma FM nurses for omu yan bibi say omu mia na ya say bibi say na omu check antinu impo de na omu besa omu ka chem to omu fam ko share dan bi na omu bisa me say ne mba ya sen na ote he na me fintino ma one nam still no still na me unti na me paye me bobra dem won na me se me kunta kondwane mu na me ka cha ne se ma me nurse me pa cho be ya hwe no ntam na oye den ne hu to no afi oda kondwane me me check me di me sa so ne ko ade okay Akoma FM na me hwa me person nurse phone po ya de o mo ka bibi mpo kire enti tama mo ko no na wunya abusuafo ni bi ka ho ko hospital ho okay enti omo hwe ni wie ye no abusuafo ba hospital ho omo na bebu ama mo di emu no hwe fridge enti no omo ma na bo di emu no ko hwe fridge okay enti no omo se die na ku be ma no ukunu me pa ya kwache enok me pa ne say yes Sunday no akwa aboso kan no no mo kire say baby a obi eye party o se bibi wo ho no mo no omo ji omo ani e wo ho no mo no e ho no na me kunu ko e nti me kunu ne bra na nkasa e na driver ko bi ya aboso kan adwuma mu no mo bi gaba ko bi wo adwuma mu no mo ba pe no we did ya kwache poison baby andra o ye den okoye no
brand kura ye friend budu on de me tifi na no so because man tie fi na no de na de beboa o se ya kwache bi andro okwe na ya de ya poison no hello oh Debbie wo to aso kasa wona me tie wo enti was na wo kunu no ade bechi ama na wo no ehimfa no ko he me pa cho baba so ka adwumam no ko he wankwa yie wankwa party woni ne na fofo ampie adwumam makomam nsam dwumade no eno a ena waso eguso amutie ne ye the tell story no ena eto amoso enadwada happy birthday we ye belated happy birthday enkoma Mafia uwo duom way free national doha kata okay odium Mafia wo duom okay into way free national doha kata enwo your friend of Francisca Dumfe your friend free ma UK enti happy birthday enko enfama yenua ba no nyame enhira wo papa ai we efri yenua be ma oye fan kase pa da bia wo hweye wo se Francisca nyame enhira wa woda ya wadie na oma wani so ade hunu nyina emre mu sa pepepe emfa emawo nyame nka ho ewo wumfia edi wani mu ba na de obesom bia enye yi happy birthday okay oba yankwe yetie wo tanshi afao mpacho wo yanko me pacho wo me ni mi kure ne wo o ba ye me ho ade afiri papa mo ho mfensi ena de me ko okoro ho enti me ne wo saa na nyinsen baaye ena me nyinsen baaye na me nyemo ye ena nyinsen baaye na anyemo ye nyinsen baaye to was dia metil me nyanti dwe yo me pacho wo wase nyinsen baaye na onyemo ye nyinsen baaye na me ne tito saa enti like na menene te wasa na me ko me kunu nua ho se bia like me kwa kwasara no wase me kwa me ko kan ho asem kire wo nua mo firi yem baako na me wo nua wo nunu firi yem baako de na me ko kan ho asem kura chen se bia like wa ye me se kura na se wo nua na be ka se bia wo nua na betima kan ho asem nya bontim ni betima kan enti me kwa wase ma ho kam ne ho asem kire ne nua na ne nua no se ne firi ho na ko ma me nsi no ho biem na me ba no ho na ne nua ne epam me se hwe na me ba no ho me ka no ho asem de a won mu me se ni nua no ande ma me fi ne ko ma me yede ma me ma no ho biem me so metime ho ase manko no ho biem asem si a na me de akoja ohene no na ohene na frɛ no wabusa ne yaka no wapa ohene na se o se wa ye bone a onfa nchem na ohene se wonim se me ba na wo tete ne sa na wonim ma ande me ka kire wo ye me ba enti susu tete no wo se wate enti me ya ka wie ne koduru fie ena anche ena mene wokofa ono oba cho no oba te wona me de me koka ho nti ne yere ne ka chen san adan ya me mabodua aboni busuafo nyina dua se nti wontimi hwe akola no me mabodua ne de wontimi hwe ne ba no na me kofre ne busuafo kire mfada mo nti me fada mo so tie na o me se adua no he na me ko gina oboye o mo de o mo nti yo na me kunu anya akasa mo me kunu oboa na me say me kunu bua sen me kunu betima twa ntoro atomo so wase ba bomu dua enti mu mesere mu a me papa wo medu sa me de minim dua bo enti ma bomu dua wo de mu kan mpanyimfo nte na e behu de e beye no ti minim nso kura ma friends wo abodua akira an me makofre me makachen se ne yere fa efom dua ne dia asase ne nya no ne yere wo ka chem se me yetutu ni tutu di na makachen se eno ntina mo santofobia o manu a dua bompa mu wiase no o ko kache onyanko ba so yetutu ni dia o so da oba be manchen ade ntina ko kache me se me yetutu ni me wo ka sa o kache ni kunu se me bodua na no kunu ko fa ode o da no dua no baaye o ko kache ni kunu na no kunu me de seja o ne se mi sia no o kana no kunu no yi ni nsame na o bo me o kache ni kunu se me mabodua na no kunu so ba fie o ba fie ode abufuo ne baaye ono so wantimi ambusa me na ko frɛ de oda ne dua ne baaye de ko ofrɛ de ebo ne baaye na me check de me kan me ma mbodua o se me yetutu ni na me se me yetutu ni no ntina santofo se omu bi wo ma no mo bodua no we me ko bodua wo wachi a o se makun enso wo na wo de wa se baaye ade ntina ko ka chem se me nyanko ba se me yetutu ni eno mfanto oba me bla ba ko wi anya accident
ewi no mo oni me kunu fa na busuafo ba yie no o ba yie na me kunu ayeye ni me bukura no kwaka che me se enye yiri nti na o ba yo o be bisa me mase o mo se an makotena afi ba ko akotena akra akobo tutu me so akra ho kura no me ko oda me ni me fa na ba ko na me ko me bla ba ko bi ono anu me si ho ko akotena ba bo so me kura me makotena na me se an ho na ka kire o se anya yie nti na o ba ye na me se me bla anya accident awu a obi aso ya hia akoya abusunya na yi no o ka cha me se enye me bla wu nti na o ba na o ba ye den ai me be che me ho bebrebe no no onim sem papa si abronsan ene odam sem papa da ayi kokobuo na me se na o ba ye no papa si bros da no enti ho ne yakokobuo enti o papa na o ye no ana ha papa wati asesuo na te mate se na te dan kura na te dan no si ye no o de hu mu nyina o na mpa ti wa blood ye asi bros da dia me papa so ya ade pa o oh kacha ne kuni se ma didi na tempa na me se wa ye payine wadi ka didi akura atem na de na akura mfa ye wo ye se ma akura buo na akura so mfa buo ma payine na mba ya didi tem me di buo ma wo sa didi tem ko na de hia me abe buo ko ha didi tem ko ka bia wo se me wadi watem wo ye payine nti na me kuna so me wa bo me na no mfa nto na ayi me salada obi agina ni memi wura dem a wose memi de me ho apem ne nti da ma ebro wa na ebro wo me kunu ani men salada obi agina ni no o me de makota yoktem ebro menyimo mo je firi mu mo ja every be hwen ba 3 days na ntwai o fra o bisa me opia me ti ko o ye bo me so menyim aka ba ye boso me mienu ne kaka na ma wo opia me ti ko na mo ja namu na me nim se me ma so no mo be ja me na me bisa se de bo ne be na me de ayo na o sa pia me ti ko na me se ani yiri ne be pia so ne yiri ne pia so anka hwe anje no kunu no na me se okay na che se o yiri ne o yiri ne ba wanka hwe anje ko me se na se so bo se wanka hwe anje no de a ene ye de wo so mo tu bi ka bibi e de kire yen omwo ka bibi mfa kire yen eye Dawood Eba hospital yen ene ye de Dawood 360 capsules aba sisi yade ni ahotutuo mesrawo ada wadro no sisi yade ni ahotutuo wadro no na wode oba ne be manum bi Dawood ointment so wode fatwitwi wapo ene wapo so na obehunu sa ombeto wode bi dobra sawa na wode atwia bibia baye fine Dawood Eba mesha malaria fever typhoid wonum na ato a wontumi enidi a wonso wadro no shane so ma me se he ba no fase sho bia mu enye na for Dr. Dawood I was 0244 886437 886437 and 0201 681717 na wamansa aka Dawood enrani bi na kafefe for talala ene sai ebia be obaima wo mema yemu no enema so ni enema nkonkan wo ba wo so okosuo kumanum no enye adura agentre ha adura eboa adura wo bibia da enim se eneyi enemu sa yade de tu ase deku eye kafefe Daniel ba Mr. Colinac smart dem wo wusko bi ubenya bi Harriet na je kafefe talala was 0207 183 819 0207 183 819 yanko ahomane so yemfa frefrem we 0322498035 0322498036 0322498037 na chese onso wachre wadwen meiso frigis no eyede eyekama enfafra wa bia enemo enu nti wodi ba bia wo bia no bomode ya meiso frigis ya wa nectar ice coffee iced tea glass bottle and a pet can ni nyina bi ho eye meiso frigis ya wa black eagle energy drinking so ehwa wo kwa ye wedding outdooring festival baby ya event bia mo utumi edeko na chese ayekama wo sevu ahohoa baby ni wa wunya bi ento freyen was 0208444545 0208444545 hello we did baby afrefre hello mama good afternoon afternoon bemena mpacho mediani Joel ayi mi do ahen makoko ben okay Joel yanko Maa Akos ka me kan papa on share na ba no mi sra papa se mun sra no
na kakra bi obetumi mo bi a nto ese bi kwa ese bi kasa ikwanse so wo dem kura ba kasa keka wo be kasa kira ma ko ma tumi ma wo mo koso nti kakra bi obetumi ja bo bia o mboa nti mo fra no Mr. Maa Akos Yame ensha papa ye be friend no ensha ne so SP Citroen drink no de oh emfafra we bia no mo color flavor bi just say ye fa bibia nka ho anything e natural wonuma e ma wapomudi ye papa into wo dia no say wo kwasmeto SP Citroen drink anasa SP drink na e da ho di no wo mu no ye be ma obi wo ye program bi afa bi serve wase wo benya bi o Osei Akoto enterprise adum pieces na Sachi Trading Venture enterprise ye wo ye ne abenchi VIP packing ya na hwe and Pedro Fable Ventures and so Ewa Inside Estate. Fred 0249017302 0249017302. Within the baby are free. Auntie, good afternoon. Good afternoon. At your phone was some fresh so. Okay, young quay. Auntie, first case nearby or bar so Okunu Agopobi, ya poison no. Miss remember Yensian sound. Okophobic girl. All the catchers say Janetigi or Bemoneti. Chinchina was Mileti. Besides, no with you, person of far. Obey upon what I mean. Okonfio, system is slow. Oban Oku, Jaja one night, and chief. But see the what you beam 6 months, never way. 6 months, now me person no win. It's about every Obama, not comment for Makasabia because of my opposite man. Or poison manager. So Baba poison be a go poison other girl, never never poison. You don't know that some folk would know, and I get Yamani Ableno. It's not so bush and second head, you know. Or bar, the people. So Banu Company issue, you must sword in the critical form about cross his was square. So it must be a Japanese evolution. Not extreme. It is a line no more any but one make you points no. We didn't baby out free. Maa Akos here. 1937 young quay. First case no. And I mean can on kakra. Ya ma ba second so. Adi hudi ade. Adi say on one takra. And I say so. Obi a oped hudi ade bia the food ni. O ton the food. Ti oba no. Yo kan ni de nkwala ni de ni bia me. Na nya ni sika akwasi omo. The bear of Mum, for not yet. Okay, young question one so. Oh, young Qualano. Not your teaching me. No, so. Senteno. Colano. Papano. That's it. Mama Diana. One flower in the mamma, no, not now. Mate ya be frɛ wo mo 19 tasua tramonti bomode ne peso bi nom na wempra action mosquito call ne spray no hyɛ ne so mosquito call ne de ene he ekum